Take Two jixtieq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK. Aħna ġabdejna nitkellmu ġifieri. Hello. Carlos, x'inti tagħmel tħossok faqa bin-nuċċali tax-xems tal-Lourdes Opticians. Għax tifraħ bin-nuċċali tiegħek, jien għandi da, jiena X'taħseb Stef? Wow. Lourdes Opticians, and they Nider iktar intelligenti, Paolo. Bis-serja ta' wara rajt 600 nuċċali, għalli 600 nuċċali, wara rajt 600 wieħed, għamiltek, across the room, għalli Carlos, għalli dak, iqaf, dak. Għalli dak, għalli mux ovvja li dak, għalli dak. Dejjaqtu. Matthew, dejjaqtu. Imma vera ġobni, vera kalli raġun ħana. Jixraqlek. Ux vera, Għatin isni. Tidher chic. Ma dal-outfit. Isek Henry Cavill. Grazzi, Lourdes Opticians. Isma, Carlos kun jum ekka jilbes għall-uffiċċju. Ejja, mela. Ek jidħol. Jiena fix-xitwa L-uffiċċju. nilbes. Għax fis-sajf ma tistax. Hemm iktar x'tilbes fix-xitwa, l-fashion iktar tispikka tax-xitwa. Introduċi Carlos. Ma rridx, Il-guest introduċinti. Jena Stephanie, il-lol ta' Evangelisti. Il-lol. Nassigurak li Għara, jena seb il-lum il-gestana ma tantx bżonn nintroduċu għom. Il-Paolo attriċi tal-ġen taħdem fuq il-radio, social media. Paul huwa kantant bravissimu, huwa kommedjant komik bravissimu. Attur. Mux vera, Paolo, Jema da prezzaw bil-ħafna bil-bravissimu. Mela, mux bravissimu. ġaħġaħa. Jom għati għajdu l-inti tkanna għajdom lejn n-werza. Kan taħjar minn iżgur għajdu. Isma songs inti ktibom, umma. Mux inti ktibom. Meta nibdu l-lyrics iva, ġili ktib songs. Eżatt. Ma għafna mis-songs ktibin ma jħorġux. Imma ma dawk is-songs li huma vera interessanti, għax dawk partikolarment interessanti. I'm really excited with these two. Yes, aħna Stephanie nafu tifla. Letteralment kemm kellek 14, 15? Ma nagħmlux. Tara naqażajr, Karlo. Erġil beżin nuċċali. Le, meta tqajna miegħek f'Evangelisti kemm? 17. 17. Allura. Imma jien lilek dejjem żgħar naraka u ma nistax nevitax. Vera. Le, mhux qed nagħmlek kompliment, ma tsef. Ma nħobbu għastja. Laqwa li jekk. Ekku Dik importanti. Ekku, eżatt. U l-Pol kien anke ħana jidinni nafek l-università. Fit-ċirku tal-università. Ma konċ l-università, ma tu kien l-università. Eżatt, imma fil-klikka tal-università u ekku. Xi studjajt inti mela? Imma jen ħafna wara, jena Sales and Marketing Management. Ma inti żgħar minn nisew. Daqsi. Jena għandi 47. Eżatt. Ftit ikbar minn 77. Jena 52, ġifieri kont Ma jidejx, jena għandu 52. Il-batch ta' warajna. Ekku għatajnu. Bin-noċċe. Toġobni, bro, toġobni. Isma, Carlos, isma, jimmu senħu tequila. Jek terġa' tajt inpuxxat. Le, waħdek, mela, Ma tistax tagħmel Carlos, dal-podcast. Paolo ma jixrobx. Xejn Stef zero, laqas, ġur tequila waħdek. Jek tita ta' parsi, namlu l-ilma. Jena tfawti tilma ta' bażi. Mela. Biex nagħmlu toast. Ħanajdu l-verità. Għal xejn ħanamlu toast bl-ilma, Toast guys. bl-ilma, ħanajdu l-verità, xem iktar pur mill-ilma, Carlos. Kifem, mus suppost, ma vera, suppost bla, emejn jgħidu da tequila. Għattolu tequila għajħanu Koma. for the sake of the program. Chin, guys. Carlos, qasam il-karti. Dan ilma. Il-ma. Tfajt l-ilma. U għajja, tfajt l-ilma. Tfajt l-ilma flok il-tequila. Ħaniħu jħor. Jena għamilu tal-ċekki. Le, dawka bojta. Tackles. Isma spiegajti l-om il-loba. Iwa, spiegajti l-om offer, Carlos. All right, proset. Offer? Tittajt ħaġa. Laqas xej. Jiena verċitata joġobni ħafna. Għara, il-ksib ta' Paolo vera joġobni. U Stefani nafa sew. Kem jaddi żmien ma dol. Il-Paolo ma nafu sew, allora l-lum naħseb li ħan iskoprieħ. Tajjeb. ċamet il-nuċċari għababek. Mela, Issa daw nżommu mitċom l-isferi u Le, tista tarom. Sadan it-tan, sigla. Spiegat lek il-loba. Ija, spiegajt lu. Sigla.
għadna kan spiċċajna filmin, Carlos qiegħed daħna. Daħna. Ma ħanamlu appell Għax l-imbit tal-ħansa vera tajjeb. ħaniftħu l-patrun, Mela. nafx il-najt, il-Patreon. Zom, kulħadd Ħaniftħu isaqsina. Patreon. Kulħadd isaqsina. Għaliex mhux qed tagħmlu Patreon? Għaliex ma tkomx Patreon? Kif ma tkomx Mhux Patreon? kulħadd jaf x'inhu Patreon. Patreon. Patreon tista' tidħol u tissapporti x-xogħol ta' Take-Two, nikxfu l-karti. Isek tħalt fil-private club ta' Take-Two fej kolkom ħafna affarijiet vari, kompetizzjonijiet, WhatsApp chat magħna u mal-club members, il-patruni. Ħafna materjali forsi ma joħroġ fuq YouTube imma tista' tara fuq Patreon. Kontenut vari. Kontenut ġdid, kontenut ta' Take-Two mhux biss Tista' terbaħ ħafna u ħafna rigali. ħafna u ħafna għadna li. Tista' terbaħ ftit rigali. Rigali. Lord's Opticians, għaraw naqra xo. Nistana ċaġa, Carlos. Għajti trid. In-nis dem kienu li jissapportjawna jtuna l-kwarġ biex nkomplu, ġifiri vera sabiħ li. Vera napprezzaw. Support ta'kom, please, komplu sapportjawna billi siru patruni, ħalli aħna inkun ma ġara xejn. Jien kont ngħid vera sabiħ li għandna dir relazzjoni one-on-one ma' nies li m'hemmx għandna xi stazzjon fin-nofs, li nistgħu konna rapport dirett. Fimta Carlos? Fimta? Itlu patruni ħalli tiġu għaw taraw il-podcast pereżempju, ħalli konna komunikazzjoni iktar miftuħa, fimta? Aktar miftuħa kif tajda? Patruni, ħajn fetaħ delwa. Komunikazzjoni aktar miftuħa. Siju. Ma ġejna l-ura, l-unika regola li ma tilkomx dejjem nibda jiena. Rajta. Kemmi feru, kemmi feru. U ħanibda b'waħda naqajek, naqalajt hekk. U ħansaqsija l-Pawlu la nixtieq niskoprih. Nistakam għandi ħafna mistoqsijiet nixtieq nagħmel. Għaw erba ħott, Anka jena. Jien m'għandix Tijaj dip. Impartu t-nejn. Anka tijaj kollha dip, laqas waħda m'għandi ħott. Jaqgħu tijak kollha ħott. Għandi t-nejn ħott. Ok, ara ġejja, Pawl. Tissagrifika ħajja waħda biex issalva ħamsa? Light as a freaking sledgehammer to the face. Ibsa. Le, u by the way, tistaw titlu ġifri għavoli saqsajt għal-Pawlu. Ok. Let's go. Mot egoistikament, l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħi, ħadd qatt ma saqsili, ta' film nix preparat għaliha, kienet skont minn huma n-nies. Jiġifieri naħseb kieku fuq nagħti tfal l-ommi pereżempju. U n-naħa l-oħra tfal 5 persuni li ma nafhomx. Taħseb teħles minnhom? Probably. Iva? Kunċer, taħseb fuqha. Issa. Ġibtu fid-du. Le, għax umbat skont għax umbat jafna sal-najt immommi għax tħajjita. U jekk dawn għadhom żgħar, pereżempju, għad għandhom xjoffru. Ibsa, Però egoistikament, naħseb tant inħoblhom il-missieri. Naħseb inhu kol. Naħseb li nażel l-ommi. Naħseb anka jien. Imma ngħidu kollha ma tafhomx. Kollha ma nafhomx. Nsalva 5. Is-salva 5. Mhux hekk. U skont min? Ġifieri dawn il-5 jista' jkunu ngħidu li kollha nagħtu ġudizzju sew, ġifieri bniedem li sfortunatament xi kultant niġġudika daqsxejn. Ejja. Naħseb kulħadd jagħmel. Kollha nagħmlu. Don't be too hard on yourself. 90% ikollha raġun, ġifieri. Xi taqrom in-nies. Pereżempju. Ġieli mort żmerġ, imma ħafna drabi jkolli raġun. Pereżempju jekk xi ħaxxejt induna. Dik l-ewwel ħaġa. Dik ma tindunax. Jien ma ninduna. Bis-serjetà. Jien naqrom hekk in-nies dik xejn, zero. U kieku ta' kemm il-darba li tħoċ għal fajjitna ngħidilha bik inti ċerta x'daka. Dik għax tara tajb Jgħaddu xarejt kulħadd. li ta' kellek raġun. Jien l-ar li ġrilek meta tkun bħali li taqra n-nies li tkun taf li bnedem ħajweġġak, xorta teħ-ċans, kun ċert li xi darba down the line ħatweġġa. U tibqa' fiha xogħol. Għal-maddonċi. Tajt fakitu. Fakitu. Imma blura għal-risposta issa. Naħseb li ankem tittamela ta' ġudizzju għax jiena jekk fuqna 5 min nies trash. Taf kif? Issa għalfej kif mhux fatta. U fuq in-naħa l-oħra bniedem li tieħ iktar valur. Jekk ikolli nażel għax di il-logħba qiegħda jekk ikollok ta' Mhux hekk. Naħseb li nażel Il-persuna ta' valur. il-persuna valur. Għandi domanda oħra ma sekonda ġbat li messaġġ Mirko. Paolo a little closer to the mic, resqu lejk. Okay. Tajbek. Iva. Imma pereżempju jekk ngħidu hemm daw is-sitta, so għandek 5 naħa u wieħed in-naħa l-oħra. U jekk inti ma tagħmel xejn,
jaffi salvaw kollha jew jafu jmutu kollha. Xiġifieri, ma fimx. Ġifieri jekk inti ma tgħux deċiżjoni din salva. Fimta jew le? Ħamsa u wieħed. Jekk inti ma tagħmel xejn toqgħod hekk ċiċibeqi. Imutu kollha. Jaf jew mutu kollha jew salvaw kollha. Ustrax il-popcorn. Inti tagħmel deċiżjoni li salva persuna daw il-ħamsa u persuna jew tħalli fidej fejn. Fidej destin. Jiena dik nażel kieku. Tħalli fidej destin. Ta' fala. Għax inti ma tiġ tara d-deċiżjoni biss li tieħu, tittara inti x'kapaċi tgħix wara li tkun ħadd id-deċiżjoni. Ngħid mhux jien id-destin. Mhux xort. Mhux xorta, le. Għandha punt. Jien naħseb ħana kien onestament naħseb illi ma tiġi f'dik is-sitwazzjoni tkun tafta. X'ta' ma tafx. Meta dik hija sitwazzjoni fil-ħajja li meta jekk alla ħares qatt tiġi fiha, ħadd iskopri ħafna affarijiet fuq innifsek hu. Domanda simili darba mluli, jekk ikollok pereżempju kien badna argumenti bħal fil-ħajja l-eżistenza, l-abort. Jekk fuq naħandek l-ommok u naħra għandek il-missier kien ma wieħed issalva jew. Jekk għandek l-ommok u naħra għandek it-tifel, m'għandix tfal, m'għandix miżewġ ma kelli tfal, ma nistax ngħid. U hija speċi wkoll. Imbagħad naħseb nallaċċa ma' domanda li għamilt int, hemm il-kwestjoni tal-probabilità. Li mill-ikbar probabilità, ġifieri għax jekk qed insalvaw b'mod ta' jien naf jinfetaħ trapdoor jew ħajaqgħu wieħed jew jaqgħu ħamsa l-oħra hija mod isa tal-logħba li minnhom. Imma jekk hija ċirkostanza jien naf hemm kamra qed tinħaraq u li ħorjat viċin tiegħek iktar faċli nsalvaw wieħed milli nsalva l-ħamsa. Ġifieri probabbli it kicks jien ġieli kont f'sitwazzjoni illi niskanta bija nifsi kemm my instinct kicks in. Survival instinct. Tuħu deċiżjoni dak il-ħin. Per eżempju, hemm xi ħaġa sa tajlilna. Xogħol, deċiżjoni ta' xogħol, pereżempju, jien pereżempju darba żgħir, ħaġa li qatt ma ninsa kontrajt xi ħadd itajjar karozza, xi ħadd tajjar wieħed itir bil-karozza. Tajjar xi ħadd ieħor. Tajjar xi ħadd ieħor. U niftakar wara li mort ħdeħ u jien kalamita dal-affar. Ġifieri kien hemm u mort ħdeħ. Ma kontx naf. Wara rajt materializzajt, ma xi ħadd qal li tafliq biżd bank daw tas-sliema. Daw il-banek tal-Indja. Biex tmur tgħinu. Asindunajt, l-istintu. Ma kellix idea. Bil-kontra, ġrat li darba ftitilu, nafx kienet u naf xi ħaġa x-xogħol, xi ħadd żela jew xi ħaġa u mhux tħaqt, ġust weħilt, tipprova niftakar x'kienet, weħilt u ma minn xejn. Ġieli ġrat li dik. U xi ħadd kienet jgħin, ġifieri mbagħad wara għax hemm dik ukoll. Ġrat li jiena Għax inti hemm sitwazzjoni fejn jekk tiġri malajr ħafna. Ma jkollok ċans taħseb u tista' tifriża. Le aħna ġratilna kar tiftakar, konna nagħmlu rehearsals għall-ewwel film. Mhux dik biss. Dik niftakar. Dak il-miġnuna alla. Mirkol qed idderieġet ngħidha. Kienu ħajr u nofs it-take two. Imma d-dilli kont ħanajtin, kont nagħmlu rehearsal għal Limestone Cowboy, kont nagħmlu stunts u him minnhom kienet jippruvaw u attur minnhom qabad attriċi u biżbal insomma waqat brasa l-isfelek għal fuq onqa. U on għamelek kara. Waqat fuq ras. Madonna. U dak il-ħin. Jiena kien hemm mument ta' silenzju. Ħarġet minn fija, ma kienx was like error. Ħarġet minna il-qata li ħadd. U dak il-ħin dam isu nofsija. Tara nizlament, tara fucking nizlament. U tara on għajdur jinala u jitħolġu spalleja. For a moment tajt, mbagħad waqgħet marat ma ċaqal iċ. Dawk 5 sekondi. Most horrible of my life. Most horrible of my freaking life. Ġali ġaġa simili. Meta kont qed nagħmel backpacking Thailand, edha Cambodia u rid nagħmel bungee jumping. Ta' qabli qabes u miet kiser onu. So stajt kont niżel ħażin. Kif niżel ħażin? Niżel ħażin, just niżel stiff. Għamel bungee jumping without bungee. Ta' qabli. U jiena bdejt ngħid stajt konti. Ma tista' tmutek għana fil-bungee.
It's very, very dangerous. U funny li għana. Carlos sa mhix bungee jumping. Le, Għaġak Ah, ta' xej. palissa d-dej. Ta' mhix bungee Imma jienek ġrali, għawek ma konċ namel xej minn dawn Wara minn bungee l-affarijiet. jumping. Ma għamiltiex. Ta' kemm inżilt niġri, u thank you bambin. Ma, għax inti taf ġrilek Malta tkun konxu, meta nkunu stressjati biex xogħol bil-familja whatever. ċertu affarijiet ma tkunx daqshekk avventuruż biex tagħmelhom. Imma meta tlaqt għax jien tajt il-one way u tlaqt. Daqshekk ma rridx nibqa' iktaraw, ħanitlaq ħanaqta' one way u tilqa' waħdin u l-basket daqshekk. How nice. Allura Kemm kellek żmien? 26. Amazing. What courage. Bnietek nimmaġina dil-ħaġa. ħafna. U meta waħdek ġifieri. Trid nagħmilha qabel Waħda. 30 qed taxxek naqbes it-30 u mbagħad ħaniġi konxja ta' ċertu affarijiet u ma nagħmiliex. U llum li għandi 34 ngħid nerġa' nagħmilha għax għamilta. Kieku ħanagħmilha l-ewwel darba ma nafx, ma naħsibx. Ikolli ħafna questions imma dak iż-żmien. Qed le għalhekk ma tgħidulek ages just a number bullshit. Right, so jien irrid nitlaq rid nagħmilha issa. Tajt one way ticket u kont konfidenti u ħanitlaq u hekk xi nitir l-ajruplan illalla x'għamilt bit. It's happening. U għed worst case scenario nagħmel ġimgħa. Terġa' lura. Xarej, 3, 4, tgħid imur lura mal-Filippini. 3 hours tlaq xahar ieħor Filippini. So, Wow, kemm domt? għamilt kważi 5 months. Well Id-dur done. id-dem fuq, id-dur hemm fuq. Ah, that's really admirable. Nice. Għafan, toqrat li nisimutu bungee jumping. Ma, You know? Wow, yeah. anyway, bistolkom fuq xi ħaġa oħra, ma diki kultant jiġru Min jax affarijiet. ħessin inqala dak il-ħin. Ħafna, memmek ħafna. Kiku inqala ta' walla ħares qatt. X'kienu Kien jinqala nazzjonalità? iktar. Mhux Cambodia. Immu Cambodia. Kiena kemm iktar, Għan namlu ġemma kieku. Eżatt, Carlos nawil il-mozzarella waħdu mhux fajtu wkoll. naħa tiegħek ta' thank you. Kien waħdu Min wkoll, idek miskin. ħanoħda. Efa, siltom, ta' għamil maġejt. Kien waħdu. Mela. Thank you for the vita. Carlos, għadu għawnak. Issa rajnieħ on kamera. Grazzi for the vita. Rajnieħ, rajtu mu sobbis sanġibu lejja. Jess, ija tajdi ċalqu. Leb titħares, Kardi. Jess, ija tajdi ċalqu. Għat ċalqu. Għara Jess, mux il-torti għaj. Għandġab titnaq mozzarella. Fuq ġess, Ah, vera tajjeb. Isma ħudu ta' mux billi ħattu Mela. lejja. Thank you. Ġibila sajt, please. Għalla ħattu ħdejja ħudu ta' Carlos, inti misni. Istra. Kemm ma tajtom ġaqqatajn il-karti. Madonna, dili ta' qablek. Xismu, eh? I felt sorry Paolo, and I felt jien lucky ukoll, at the same time. Le, sekond, intu kol, insaqsejt l-għat, insaqsejt l-għat għalilek. Kurjuż dwar il-BDSM. Oh my Xjattirak jek le, għalix le. Ivi ħarra dik. Kurjuż dwar il-BDSM, l-ewwel klawżula Hemm il-karta s-sewra, l-ewwel klawżula tal-misdosija. Minuta, Jekk iva. let's define. Mela. Carlos, jaf BDSM. xinu BDSM. Mela, xinu BDSM? Met bnidem jilbesek, I mean, bil-forz jaf xinu BDSM. Senna, let's 50 Shades of redefine. Carlos. BDSM, bidism. Mela, kurjuż dwar il-bidism? Jekk Mela, iva, sekonda. xjattirak. Sekonda. Jekk le, għalix le. BDSM is a variety of often erotic practices or role-playing involving bondage, or discipline, dominance and submission, ħajat fixkinni. Sorry. Sadomasochism Sadomasochism, sadmuz and other related practices. Eżatt. Ġaġek. Mela, minix kurjus għalix Għamiltu. prova, emma minnu biex nkunu ċari. Minix xi wieħed li għandi xi gwarda robba, fatta mandi assolutament xejn. Tal-ġilda, Bil-ġilda, jekk nimmaġina li bez il-ġilda jien ġwin fuq għalitħa. Maqat il-batti xaħat. Le, għat rabtuk jew il-batti xaħat. Rabtuni, le? Il-batti xaħat iva. Ejja. Kemm boħda l-podcast? Braħlu. Għax jekk ma nirrispondix Isma, il-tokila. jina nasab li bravo, kemm inti kullħat bravo. fuq il-mejda. Rabat jew intrabat. Inti intrabat jew rabat? Isma ħin nistoqsija mux li għamil. Taħdejk. Dak tal-bungee jumping, fandu xjasam. Kullħat naħseb jew. Jew rabat jew intrabat. Xi darba tipprova fil-ħajja. Pero jina Definitely. iktar mill-li norbot, nipreferi nuża l-idejek, nkun
iktar dominanti. Bis-safe word u kol, purple, yellow, blue. Bis-safe word. Safe word xinu? Ma tafx Affarijiet bis-safe ġodda. word. Għalla. Jien m'għandix tertif. Ħadd għandek naqa. Le, għabina t nara mill-film, minn 50 Shades of Grey. Ma rajtux. Purple Ma rajtux. għanda safe word. Kienet is-safe word. Yellow, yellow, yellow. Jew safe word. Le, red. Spiegalu x'in safe word. Purple, red, Ħalli meta nċekkja. il-persona l-oħra ma tkunx tħossa safe jew komda tajt il-safe word u jieqaf Le, għat ma kollox. kon daqsek extreme. Le, laqqas jien, ta' din mit-television. Ma nżbil Pero darba, l-ewel bdejtu tajdu għax waqat wahda darba, pero kienet bej, taf meta tkun ċajta u le. Ejja, kunet tkun noti u tkun ċajta. U jiena apparti li naqa salvaċ, mux għax jien salvaċ, imma għax klamzi. Għanet nċajta ma xaħat li konna għax ma konna għedin id-dar u d-dawar tara sal-isfer. Imma ma kienem xej erotika, kienet għaddeja ċajta f'meta Tiċċajta u hekk, Tiċċajta u tilab li dejek. U għedġajta. U il-wej tila għon. Bisbal, Mod ħazin. Oh, no. U vera ħassejtni guilty. Vera ħassejtni ħafna guilty. xejdu l-om. Enu. Fuq l-enuq ġej, Madonna. Ija. Madonna. Ija. Issa, u il-partit. Jien ġiri ġrat, le, per eżempju, Għal xiex toġbu. ħbat rasi ġol ħajt, per eżempju. Yeah. U għajt, kelli minn daw. Nu dawk li tibqa tiftakar fan il-jema. Amerika. Waqt il-moment. Yes. U mek ġol ħajt. U dik tibqa Jow tkun tiftakar. bil-kalzetta u tizloq. Isma ċerti li da fucking ilma. Tal-ilma. Għazlena, għax għara, fil-seks, emma fardi, jow kunu vera attractive. Jew ikunu Jow vera kunu tannek. Eżatt, xumbat malli taqlem dak il-linja, jitlef kollox. ġa li marna xidek xdeħ il-kalzet kun vera unsexy l-ħadar. Da fuck, jitħalli il-kalzet. Ġimra namlu red flags waqt l-affarijiet intimi. U l-ewwel ħaġa li ġitni f'moħħi, jekk xaħat jibqa' bil-kalzetti. Tfalem. It's funny. Ejja, it's funny, jow. Imma ġili. Li ktar ikunu ta' xi skubidu. Jow xi kalzetti grizi għax dintaċċitu. Dawg, Il-kalzetti ħallu Għandkom turn off soħra, turn off kull wieħed. Turn off il-lallu, tajba l-mistoqsi. Ma sekonda. One turn off, eja. Turn off. Wieħed un bat naddu għal-mistoqsija ta' Pawlu. Idda. Idda? Sa id-dan ġari, jow għat il-seks. Le, Le, turn off partner. sessuali. Turn off Le, sessuali. tkun għaddejja fil-ġobs la- Alla ħarsu ħat jidur, all right, le, mela, stenna, tina. Somma, skon, ġili tuħu subajk mal. Stef, fej sejna! Jow il-qazba ta' sajk. Jien għandi l-ħadit, s-sodda ti għaj tal-ħadit. Mux antika, baxxa. Xej, ġibet għaxtrajta wara t-xillu. Għax pum l-qazba ta' sajk. Jien nasab il-turn off tijaj, turn off ta' kullħat. Jek xaħat, ibos. Issa minuta. Kulħadd, Si, xitsedra. Le, għaw, jien l-ex tijaj kien jgħidina tfajla d-boss u d-dimi, jina rasek. Le, ma Għaxanda. Ijettajt waqt il-sess. Le, għat il-sex. Ma nafx, to be honest. Imma bat dan għaddej post, anke nafeżat fej mar u nifmu. Imma dik taċċettam bat. Fuck it. Tabda tijaj, Ija. Le, mux dik it-tip. Aj, ma ħaddew Fim xinu dal-podcast, fim xinu. ġajjajt, għandi għaw, ġajjajt. Le, għed niprofa naħseb. Turn off ta' selfless ta'kom, u tijaj. Għed niprofa naħseb, istija madon fi? Turn off ta' stijaj, xinu? Jien għanda ħafna. Jien għandi wahda. Wahda ma kbira, nikba, Jekk il-vocalizations taħħa jkunu funny. Jew xejn. Darba kelli tfajla. Di tajba. Tibok, Carlos. Le, muxek. Cartoon, kind of. It was very too much and like isa għandek daw Tibqax fil-fil. daw il-xismu daw Il-squeaky toys tal-klieb. Squeaky toy. Ma tibqax fil-fil. Dik was a big turn off. I think that's the only thing I've Madonna, experienced
Għax there might be others li qatt ma esperjenzajt. Mux hekk. Ma dina kienet dik tiegħi. Jiena verb tipo komplessa. Għax xaġa li taf tkun terna fuq persuna ħajamil autoġobni. Skont ixraqlux. I agree. Ejja, one person you like. Jiena turn off jekk it doesn't fit you. Jekk if you're playing it and I feel it's fake. Nifima, għax Fima sens, sorry. sex is part of the character. Ġifri jekk tkellimni pastas, u inti mussoltu ma tkellem pastas. It's not you. Jena per eżempju waħda mill-li tajta Abigail u vera naqbel magħha, per eżempju l-Rweja. Dik anka jien. Le, ma jafli xaħad vera jkollu riħatara u toġobni. Le, però tkun ara. Jiena għandi ħaġa, jiena xin jidħol li dubju żgħir fuq il-persuna. Carlos inti, daqsek. Le, ma dik għambat. Nista nibla kaxxa Viagra Get it. Pakja u itlaq. Daqsek. Ija. Imma mbagħad ġieli. Jekk mara għandha riħa li toġobni. Jiena mhux Jien per eżempju, jiena waħda mill-iktar affarijiet li dejquni fwieħa fuq iċ-ċest jew fl-olma. Issa marat fuq ovvjament ġobni. Imma meta jkollok ħafna fwieħa li tispiċċa fħalqek. Jew tispiċċa titlef il-loader tal-bniedem li qed miegħu u tiġi vera rija. ċerta rweħ vera qawwija stra. Xejn, nibda qabbadni rasi tuġani. Mela jien tgħidilha tagħmilha ġo xara. U jiena nigdem. Tagħmilha ġo xara. Jien nigdem. Ġifieri jiena Tigdeb? Nigdem. Tigdem. Or he's not into BDSM għal dan. Ne, he is. Le, minix fl-extreme, ġibri minix wieħed minn daw tal-gags u hekk. Aj, ma Nilibsu l-ek di tal-klip. Anka fil-porn dejquni ġibri il-BDSM. Nara vera daqxej tu put on. Le, ma jena anka jena naqra too much. Imma mbagħad if it happens naturally. ħanajt ċaħġa fuq isa, għadda għatmatta ġuri ħajkon jaf kulħat fuq għaddi issa, ma fakket s-għadinaw sawa. Per eżempju jien, wahda minn iktar affarijiet li mbagħad bihom another turn off, mela ġej il-Christmas, ġej il-birthday, ġej Valentine's Day, il-fatt li naf li qisni poġġejtni I have to perform, taf kif? I have to. Anka jien nħossa dik. Ostja. It has to be natural. Skuża nċi. Imma mbagħad nidħol id-dar. Jekk ippjanata ħadd Fajla bit-t-shirt, tlibset it-t-shirt tiegħi. M'hemm xejn. Janat. It just happens. Memx dak il-linġeri li il-bistu apposta sema biex nkun. Thank you, Paolo. Il-linġeri ġobna biex nkun. Ma memx dak, innaf baxx. Ħafna expectations. Biex iċċib xi ħaġa minn ġol kaxxun ta' taħt u nħoss niqsni tintobra seġvi. Insir nitting bi. Meta tippjana. One moment and it goes bling. Mux fis-sess biss. Bil-bina għu kiku għatħad gost. Jina waħda li ma ħobx il-miliet, per eżempju. Għax dem ikam U f'New Year ma l-54321 dem nikti. Jilbsila ta' Father Christmas. Bil-stockings. That could change stuff. Forsi b'daħob bil-miliet. Ummad biex inkomplu ma tal-leħen iġo ho ho ho. Ummad jingle bells. Carlos, kelli galletta u bil-mortadella? Le, xiex. Ħattanti? Xiex mortadella, tijak? Ħattiri, Carlos. Kelli galletta u Le. Ila d-dawar fija biex. Jġildu fuq. Jow ħatta jenun sej. Le, inti ħatta. Għajd il-verita. Maħħax mortadella. Bil-galletta, Le, ma rajti, xaqas bis rajta. Inti Stef. Hello. Ilma ħassaqsi. ħanora xandi l-ewel. Madonna x'nawel ċintajt nittikila t-tini xiktar. Mux jitsaqsek għalli t-tekila. Għawa xalfi. Smajt għatajt, istaġġar il-ħin biex nixarba. Diġi ġifiri. Nisbdejna. Meħan saqsi għal Carlos. Għat esplorajt lop li għamel użu minn temperaturi sħan jew kisħin. Ejva. Temperaturi sħan. Bis-silġ, għatma Bis-silġ, jew bil-wax. Jew bil-wax. Now we're Ejja, talking. mela.
Għandi storja kera. Mela saqsu għal Pawlo. Mux kera daqs tijaj, da millek imħat. Le, jistaj. Għaddu għom li t-nej li intom. Le, ħajibda Paul, għaxu għalli. U mux fuq qiegħda ma Imma ġisem xaħat? ħanajda, ma di vera Le, għasab tijaj. Tijaw Armin tijaj naħseb. Ma darba Żomma anonima. jiena u klikka minnom ta' sħabi, id-deċidejna li nesperjenza u stripper. Ok. Għax l-parti minn dil-klikka kienu marru ġo hands out, ġo bachelor's party u ġo żewġ Russi u mistaġbin. U minna u minnem id-deċidejna u kol dak iż-żmien kollha kellna tfajla insomma. Vera? Però ċibna l-permess biex ma nħossu nixgilti. Vera? Ma Jien ma kontx nagħtih il-permess. Le, imma M'għandekx ċans. wait, it's a group thing. Xala baby. Max waħdu maħħal stripper, kienu klikka u ġabu stripper. Jiena xorta nejr. Depends what happens, wait, depends what What happens. has happened? They're seeing a woman strip. Mark my words, dan ispeċa l-istorja ħatajt, ok. Ok. Insomma, u konna grupp mux ħazin. Kien hemm kwatri dritti. Stenna, mela, da kien ġo post, mux ħansemmi l-erja, ġo barra, so kien veri kraħ. U xħu wasalna da ħallasna xi 5 lira, dak iż-żmien Martin konta d-dizajn. U kien blikel kollox, u da li kell tiġi ċmolli, għaġi, u jien ġaliston kuti ġviri. U kien hemm dal-housewife. Oh no. Fil-fliex kien. Insa. Kata long story short, da daħħalna back of house. U jiena, Madonna, naħseb jien kelli dil-esperjenza. kunet tistenna dil-stripper ġejja. Kelli dal-post mort naħseb. U rajt stripper u koll. Da Malta. Tista' l-erja Da San Pawl. Le. Le, mela le. Jiena naħata. Ma nafx Għal ormi. Jien Pembroke. Jinħal ormi kont moċ U ħagġa. da, insomma. Għaw ħafna postijiet mid-dejja. Għaxi fem. U dak kellu, taf happens, u. dawk il-kmamar tal-fejn jarfaw illuminati, back of house, kaxxi tal-illuminati ta' faħħom nampoġġu fuqhom. Xej, ġifieri jiena mela inti tkollok dil-fantasy li jiena tibda tara moħħok xej minn da. Żewġ timwejiet minn daw tal-ħadit ta' barra, paġġew dej xurxin, għala il-ħanut, daħal raġel kien fih daqsi 10 darbit vera doġi. Poġġaħdeħ, u minn hawn u naħseb kien il-pimp jew xi ħaġa. U ħarġet din it-tfajla, kien fiha daqs nofsi. Nothing sexy about her, ġifieri, u di bdiet tipprova insomma teċitana u tisfen u ħadd minna naħ l-oħra konna qegħdin ġifieri sploduti għana. Ħabba l-housewine? U spiċċajna vera nitqu. Ġifieri di ma kien hemm nothing erotical about it, just li meta tipprova tisfemmija kulħadd li tipo okay. So hekk il-permess jintuża l-ġurnata oħra. Hygiene. U ġejja l-biċċa xogħol tas-silġ. Kellem intenzjonijiet. Diġà beta ice at one point. U għaltinna biex noqogħdu nilabu magħha bis-silġ. Ok. U ntefat ma nafx kif żammet fuq daw iż-żewġ imwiet tal-ħadid. Tlieta minn sħabi li kienu vera mlaħali. Daw jabdu daw is-silġ minn ġol ice bucket u jtelqu, isama titelqu l-karozzi hekk fuq għażer u jaqbżu fużra baqa. U jititħaq. Jiena nitħaġer. Mbagħad kien hemm affarijiet minn hekk jiġifieri. Helwa ma l-istorja. Ġibtu għatoj. Anyway, wara ħriġna minn hemm ġifieri kollha guilt trip tal-ostja fuqna ġifieri. Mhux għax wara x'inħallasna ħassejna li u tal-qed mal-pimp kienet vera xaġa dirti. Mhux qed ngħidek biex inħossni tajjeb, imma vera ħassejtni ħażin mhux jien biss kollha kemm aħna u da tal-barqa li nisma' għal ħaġa ekstra tridu titlu ġo kamra u għandna. No, bro. Ma ġejniex għalhekk. Dik ma naħsibx dik parti mill-permess. Wara l-permess speċjali. I naħseb ma nafx, probabli naħseb konna waħda mill-aħjar klienti li għad kella, għalix fejn naħseb, ma nafx. Imma ħna l-ettar minn nitqu ġifiri. Nitqu u fl-istess ħin orejni għalli ma konniex. There's not gonna be any eċitament. Li naħseb kienet anka naqra tal-letdown fuq għalix wara provat ta' meċa ħagġa u mernex xiliġ, insomma, waħda l-għara. Memx għal xej, we're good. Imma fħajti kienet esperienza vera ħazina. Xej, ġifiri. Li ħadd talima jew darba kont il-Belġium waħdi. Tħalġo taxi għatlu klab.
Spiċċa ġobu sko XXX u nisar when u l-partijiet kollha għatlu no, not here. Club, good club. Ħadni club ieħor l-istess. Għatlu not here, għatlu club. Għalli gay, għatlu no, club. Abżitli, ħriġt u mort nimxi. Fħajti, mbagħad darba mort Amsterdam ġo sex show li set tal-għamel memx. Murta Thailand. U morna, le. Daw l-affarijiet vera jdejuni, narom dirty. No. Concept Thailand too much. Thailand kont lajt l-ewwel darba ma' sħabi. U bdew jgħidu li, Madam, watch ping pong show. Ġejdu dar ping pong show. Xilla Hemm xena ta' film famużu modak. U nitlu, le mhux ħanispjega lek fimtuni. Nidħol u x'kienet nara di-show tiġri u. That gets to be ugly. Tispara l-ping pong. Le, ma become so gross and so. Imma bardi kif kemm b'saħħtu ta' dit. Mhux ovvja. Swajta nisib għalet. Kelli żewġ kont lajt ma' żewġ sħabi u bejna. Kullhom tal-ping-pong Never seen Jew għax jiena ping-pong innoċenti ma nibek l-umanità kemm waslet No, il-bot. it's nothing. It doesn't exist. Xiex, It's like l-umanità, it's l-umanità nothing is like għalihom. freaking, are you It's joking? like a professional job. Għalihom, Well, dak it's meta tmur making money, Amsterdam it's Red Light making money. District, aħna mux aħna eżin in ġenerali. Nistaġbu jinħares li għamejt kemm huma sbieħ x'gazz għandhom għax jien ma nasarx li nagħmel dak il-job, imma ma tistax tgħid qatax ma whatever, imma tmur tara lilhom it's a professional job. Pero jien Amsterdam, per eżempju. Amsterdam, I understand, ma this ping pong thing. It's Le disaster. weird for me. Tajt, mux għet Don't try this at home. niprofa nurejt. Insomma, forsi s-saħħaħ il-mus. Jien daw l-affarijiet vera dejuni. Ġivrina fħajti qatt ma immaġinajt, per eżempju, li nħallas għal massaġ jew għal nejka, per eżempju. Massaġ. Massaġ. L-aħħar massaġ li għamilt għamilu li raġel. U ma kellix happy ending għax għamilt kwarta ġivi għaz niflaħ il-suq. Kull rukkel ta' darek. Very bad ending. Pero jiena daw l-affarijiet vera, issa minix jien bniedem ġin naċċettaħ fl-affarijiet open minded, daw l-affarijiet vera narom degrading istra. Għaxan bat it-tarenti xinti komdu le, if it's not worth it, jek jina I'm not going to enjoy it. La, I mean, one mandiġ bżon. I mean, it-tini ħaġa, jiena fajti, jek neħili il-fan ta' chase. Dik l-iktar ħaġa. Excitement. Jek neħi chase, I mean, ma jifdal xej. Yes. Ġiviri, għalija li teċitani li naf li kont kapaċi fajla li għatma maġinajt ħajr nirxi li nabbija najt għabbejt. Irnexxi. Kif dik, that's għalija iktar mill-climax, jien personali. Imma mbagħad personali darbtej ġrat li Amsterdam rajt żewġ affarijiet Amsterdam naħseb għed mill-iktar pajjiżi li żort apparti Londra. ċe fattu, ġiviri l-ewel darba li mort, mommi missieri, raġel toħtu uħti, ġiviri. L-ewel darba li mort Amsterdam, u xtrajt kitarra minnem, di wahda minn raġuni tal-fej. Apparti li Amsterdam waħd mill-iktar blit li joġbuni, ġiviri. Sabiħa. L-arkitettura anka fil-ħġiġ. L-Amsterdam taġobna ħafna, l-ikel. Fil-ħġiġ. Rotterdam, per eżempju, sabiħ ħafna. Imma l-ewel darba niftakar, jgħat ninnotax għet jġri red lightisti, għana raġel toħti għana ħorġu wara, waslu l-om missieri, ma t-noħorġu insomma, għat nara grupp irġil Ġapponiżi, jew Azjatiċi, minn naħseb Ġapponiżi jienu, jibilaw naħseb xi Viagra u whatever, ġo kantuniera, kollha bdejhom ġol qalziet, qed jippreparaw hekk, u mbagħad daħsejjer hekk u daw kienu kollha jidru office men, jidru nerds, jidru nafed daw il-Ġapponiżi, Ġapponiż, anka l-iktar Ġapponiż cool, naraħ nerd jien, ma xiex nifdaw tal-anime jew hekk. U bdejt ngħid, Madonna, hekk speċi daw, stja xġuħ, jiena isom. U hekk, u mbagħad bdejt nimmaġina lila tiftaħ il-bieb u tajlu. Dik waħda, u mbagħad ħaġa oħra li vera niftakar baqgħet ġo moħħi, u ma kontx l-unika wieħed, kont ma' grupp ta' ħbieb. Naraw tfajla ħirġa minn solestit il-shift taħħa, minn ġo red light, ħirġa, u kantu nira l-bot, un bat neħet il-parrokka, neħet il-kow. U kienet tfajla vera ħelwa, tider minn daw isa, bdejt nimmaġinat mur l-università, jew hekk, għedet. Għalek għadlek it's a professional job, ħafna minnhom Għalija, mux għalija, ma nafx għalija, naħseb hemm ħafna iktar affarijiet minn just professional job, naft mur taħsel il-platti sama.
Għalihom, What job is that? Ma tasibx hemm bżonn, hemm dal-bżonn imma. Xiġifieri. Kumazzjon fil-podcast ta' qabel dab bdejna nitkellmu li speċa li frustrazzjoni sessuali hija problematika u speċa tajjeb li jkun hemm dan l-ispazju fejn ti tista' tmuru. Jien naħseb it's necessary. But what is it solving? Imma like people who can't get like that opportunity. They have a way out, they have a way to Might still with other people. To express Mind you, mux ħan iġġudika ta' ġifieri. Eżatt, għax inti Għara, jien jekk hemm Ma per section. eżempju porn, x'taħseb fuq? Nara ħafna porn. Ġifieri mux Imma ħan dak mhux iġġudika. l-istess. Yes. Ġifieri hemm l-ipokrazija. it is an out. There are various ways of out Fil-barrier. Imma xorta, jien naħseb li can you judge in a way You can't. you can't. Ġifieri jiena jekk hemm section, jekk hemm suġġett illi vera ma niġġudikax fuqu hija sess. Per eżempju, jiena darba kont kważi shocked. Waħda għalt li I like having threesomes ma' żewġ irġiel. U ma stennejtix minn għandha u niftakar għamilt żmien twil nifantazizza. Fuqa, ġifieri għax inti tibda tara dirty, easy, and she's not easy, ġifieri. She just likes that. Mhix xi waħda tħadd tagħmellek jekk ejja ħanamillek pjaċir, ġifieri. Imma mbagħad date night speċi jien ma nixtieqx ikolli threesome ma' żewġ nisa, taf kif ġifieri nixtieq ħafna, ġifieri. Allora minn il-qaħba jien biex ngħid speċi din maħmuġa, you know? U hekk. Umbat iktar ma tikber, u iktar ma tintaqa' ma' nies, u iktar ma titkellem tfajliet, ħbieb, you know? Tibda tinduna li kulħadd għandu it-turn-ons tiegħu. U jien naħseb li wieħed l-iktar affarijiet li jagħmluk frustrat li jekk għandek turn-on qatt ma jista' jirnexxilek tagħmilha din ix-xi ħaġa, ġifieri. U naħseb li you raise the bar, iktar ma tikber. Ġifieri you raise the bar, xejn ma jaqpa' ġdid meta tkun żgħir. Waħda tagħmellek hekk. Tmur id-dar ikollok biddel. Naħseb barra minn hekk barra li you raise the bar għax xejn ma jibqa' ġdid, issir taf ħafna iktar li lek innifsek. So you can push your limits a bit. Ħaġa ħa nixtieq ngħid naqbel li fuq is-sess jiena libera ħafna bħala persuna. U bħalissa fuq HBO MTV series. That touches upon fetishes. Per eżempju, rajt xena minnu fejju jgħidila ikunu fis-xawar u jgħidila biex tpixxi u xaġek, biex tpixxi fuqu. But it's very normal. The scene is very normal. And I actually appreciated it. It was tackled in a very normal and intimate way rather milli Dirty. Fim ta' xisu, mux kullħat t-speċa għandu tijaw. Pero ħanamillek Issa jek dak iritek. Imma ħanamillek jien naħseb li jfottu lek il-fetish kultant taf x'nu when they normalize the fetish. Meta jien meta xaġ vera ssir normalizzata li ma tneħħix trasgressjoni. Eżatt, jien naħseb li hemm tibda għax xi kultant naħseb l-eċitament jiġi meta tagħmel xi ħaġa li trasgressiva. Li int minn għalik. Min għalik hija trasgressiva. Le, u li f'moħħok kien dak il-ħin beda jien biss nagħmel. Ma di jien biss probabbli. Dik irġiel. Isma' dik ħaġa This is the way we're wired. Sorry qed nitkellem l-Ingliż, imma jinfhemu ħafna ħjar. This is the way we're wired. Di mhux għax intom għax irġiel it's something bad. Intom you're very variable. Aħna we're very emotional. This is the way it is. Le, mhux ħammel. Le, l-irġiel per eżempju. Le, inhu pjaċir meta xi ħadd. Per eżempju, jien qatt ma naqbel miegħek u thank you għax inhu vera hu pjaċir meta xi ħadd jaraf jiddistingwi li l-irġiel u nisa huma differenti. Bħal meta jgħid. Li we are issa intom ħatifhmuni aħna kollha adulti tiegħu. Li we are all equal rights, yes, but we are not equal and we can never be. We are not the same. Never. Qatt ma jista' jkun. U naqbel magħha 100% u aħna ġieli ngħid aħna mhux għax jien imma xien ovvjament mas-soċjetà tan-nisa. Inwaqgħu l-ġebla fuq saqajna da bħal meta pereżempju qabel konna ngħidu le l-mara trid toħroġ għax-xogħol, aħna rridu nagħmlu kollox, issa isma' aħna nagħmlu kollox anyway. Like what the hell do you want? Yes.
You want to do this or you want to do this? Yes. Decide, you can do whatever you Jew, want. naħseb tlifna naqax innu l-valur li tkun mara. 100%. Jiena llum il-ġurnata. Tkun bħal raġel. Issa jiena- Mara nimmaskulizzaw il-mara. Jien per eżempju, di xi ħaġa vera silly imma vera tagħmel bija mhux għax jien għandi rasi kbira jew għax I'm touchy or whatever. Jien pereżempju nieħu vera pjaċir meta xi ħadd jiftaħ li l-biba tal-karozza. Anke jien. Mhux għax jien ma nafx nagħmilha, I know I can do that. And I don't feel weekend għax ħadd jiftaħ Ma il-biba tarax, tal-karozza. ma tarax nħossni grata. Nħossni tajba. Alla nsuq kull Kemm jum. hemm bżonn li titħana Unsuq il-mutur, unsuq id-dajsa, I can do that, that's for me. But it's nice. Għaliex jiftaħ il-biba. Ħansaqsi domanda Carlos, inti taħseb li qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn jekk nitkellmu aħna l-irġiel kontra, yes, titqgħod attent. mhux kontra dawn, jekk ma naqblux ma din in-narrattiva qisna niġu kważi miżoġinisti, Unfortunately, yes, ta' fala. Imma, you know, il-problema tal-irġiel li dal-axħar 3 snin, 4, 5, 10, għax kemm, mandi statistika, imma għamed din is-a notion, għamed dan moviment, you know, illi l-irġiel huma kollha ħżiena, illi l-irġiel jekk jgħidu l-mara jien nippreferi li l-mara toqgħod ma' tfal, madon, isu qed jgħid xi ħaġa. Mhux qed ngħid li l-mara għandha toqgħod ma' tfal. Xi fattu, ġifieri Imma jekk ikolli choice li I can choose that. I would. Jiena taf kif tajt skandlu darba, għaxat per eżempju li il-fashion, ċerta fashion tal-irġiel, iffemminizzaw l-raġel. Mux qed ngħid li ġabuh gay, m'għandi xejn kontra l-gays, anzi, jien wieħed forsi ta' li dejjem tkellimt favur l-adozzjoni, għandi kuġini, kbar, ġifieri għandi ħbib kbar. Jafna argumenta ħlielek. Imma mhux iffeminizzajna, ċibniħ softi ir-raġel. Softi. Kontra jew favur? Nafsa tajta. Xenajt. Għax umbat flejtis kienet bil-kontra. Il-raġel tal-ħar. Le ħanajtu naħseb dik hija kulturali, għax ġifir per eżempju li l-bis trasparenti huwa femminili, fi żmien per eżempju dalwaqt, ja ismani, mbagħad tkellem. Fi żmien per eżempju li raġel kien jagħmel make-up u kien jilbes il-parrokka u jilbes dejja u hekk, it wasn't feminine. So it's cultural. What makes something feminine is cultural. Jien iktar l-attitudni ta' per eżempju, the man is the care. What is the problem? Jekk il-raġel iktar muskulat minni. X'inhu il-problema li ħossibi? X'inhu il-problema li ħossibi fiżikament? X'inhu il-problema li jiena ħossni safe miegħu? Irid bil-forsi ħossni safe jiena waħdi għax mara. Dik id-dejja. Ma daw kollha affarijiet illi jibdew jaqdu puzzle daw l-affarijiet, ta' puzzle kbira, ta' din l-ideoloġija li nħolqot, li kważi ma teżistix. U ħafna drabi, u nista' ngħidlek jien b'esperjenza tiegħi, jien qed ma' nisa li tismagħhom jitkellmu. Right? Tajt daw, raġel qasim is-suħ. Imma mbagħad fil-kamra tas-sodda. Fil-kamra tas-sodda sawwatni f'gani, tieni bil-ħarta, ġifieri żommni u fuq is-sufan. Ek. U ġiviri, ħafna paroli. U jien taf siddaqni u kol, sorry Karl, nafret taf siddaqni u kol, meta jkollok dat tip ta' femminizmu. That they resent women that dress sexy and as you're objectifying yourself. That's not feminism. Let me be objectified if I want to be Imma xfija objectified. ħażin tkun mara. Il-feminizm nitgerf ħafna. ħafna nies li jgħidu li huma femministi huma kontra l-irġiel. That's not feminism. You're angry at the world. Yes. M'għandax taqsam assolutament xejn. Jiena u min mara tgħidlek jien mhux femminista hija kitba wkoll. Inti mara għax m'intix tifhem il-kunċett tal-femminizmu. I'm a feminist imma not being anti-men. I support women. Issa u hekk ħajjidħol fejn. L-estremità qabel fl-80s, fis-70s, il-mara ma kellix drittijiet. Illum ħadet over. That's not right either. So, minħabba l-estremità ta' qabel, sirna estremi, bil-maqlub, issa. U nixtieq ngħid, jiena għalija għalek tala Trump. Vera ma kienx hemm drittijiet tan-nisa fl-80s. Le, per eżempju, aħna domna biex naħdu l-vot. Mela. Jien naħseb li għatem affarijiet tax nirranġaw. Fl-armi Maltija sa fejna fin xorta il-highest rank. Mal-highest rank xorta da ma tistax tkun mara, per eżempju. Anka per eżempju fl-80s jekk mara titlaq minn żwieġ. Le, right. Kbira. U l-kultura l-akel jinbidlet. U nista' nifhem
li dan moviment ġej ukoll it's a knee-jerk reaction ta' x'kienet tiġi. Eżatt. U Carlos nitlu meeting l-ewwel ma ħarsu lej Carlos. Fimt? Għall-ewwel 5 minuti. Għada sal-lum, ġifieri. Nitlu meeting. Nitlu meeting l-ewwel jagħtu każ isu Carlos il-leader bejnietna. All right, okay. Fimt? Sa ta' min dunaw li fil-fatt taf kif? It's two. Fil-fatt, it's Ħalli għatajtek. Jina kont imbagħad ħafna minna dik ħanajdek x'kien jiġrili. Kont ngħid jien kapaċi nagħmel kollox waħdi. U għajem ta' ġifieri. Imma qabel kont ngħid le m'hemmx għalfejn tgħinni jien kapaċi nagħmilha waħdi. Illum ngħid jien kapaċi nagħmilha waħdi. Hemmhekk x'ħadd jgħinni nagħmilha. Eżatt, nħu bad iktar. Yes. Carlos fl-aħħar x'rid tajt? Ħajtkom tajt. Għaddit? Għal Pawlu illi aħna l-problema tal-irġieli għadin. For a long time we've abused our position. We've abused our position over many years. And when I say many years, I mean like thousands of years. Issa xed jiġri, issa f'daqqa waħda il-mara fl-aħħar qed tieħu il-pożizzjoni li dejjem kien ħaqqa, which is basically equality. Imma inti sakemm u di tiġri f'kollox, sakemm inti iġġib il-bilanċ l ħadd tmur on the other extreme. Issa plassi aħna rġiela aħna tinsewx aħna bħalissa we are learning a new reality. Illi l-mara ma dix taħtna men. Illi l-mara ma dix uqot id-dar għamelek sajjar li nidħol id-dar wara x-xogħol. Nista' ma naqbilx miegħek li qed titgħallmu hekk ħanejdlek għala. Le, sekonda, Stef. Ma mhix qed ngħid. Kwarta ilu mirkobat li suppost għaddejna l-break. Imma teħdu għoz, darwa, mintix ħataqta l-konversazzjoni fin-nofs. Għax ma bad li ġerġa. Jena għandi 3 punti. Ma nistax nibda għajdi, għax għax xieġi dal-podcast, ħanna li xieġi dal-podcast. Nitfalek il-mike. Le, nibdew nitkelmu. Taqta l-konversazzjoni fin-nofs. U jennider isnibla, għax nibda. Sorry, kompli. Għandek dritt. Imma dit kollox għandek id-dritt titkellem, għandek id-dritt. Le. Il-mara ta' tek id-dritt. Le, imma illi jekk qed jiġi. 5 minuti. Le, u llum ħafna rġiel u ħafna rġiel iħossuhom lost, illi aħna ma nafux fej qegħdin is-sitwazzjoni. Però jiena islek tagħna Pawl. Nista' ngħidlu għax you're learning the new thing. Jekk ikolli nsaqsi raġel, issa di jien vera ma nħobbx niġġeneralizza, but this I can. Ikollok issaqsi raġel u tgħid inti xi trid mara indipendenti, jew le, kollha ħatażlu mara indipendenti. Kollha, but not all of them can handle way. Mhux vera. Le, kollha jgħidu irrid mara indipendenti, mara li taf taħseb, mara li taf imma but not all of us can handle it. Eżatt, u mhux kulħadd jaċċetta. Not all of us can handle it. Il-podcast li jmiss ħajkun spiċċa sentenza. Imma is the truth. Ma nafx. Imma tinsix, this is very new to a lot of men. This is very. Jiena nistejjer nisma' minn nisa fuq li minn xi jgħaddu fuq il-post tax-xogħol, nibqa' mbellaħ. Lajt possibbli għadhom jiġu dal-affarijiet. Jien nibqa' mbellaħ, pereżempju, nisma' rġiel jitkellmu u għalhekk naraw pereżempju ċerta crime ta' nies illi ma jaċċettawx li mara can walk out of their life. Dik oħra, dik tal-bizna. Dik tal-bizna. Imma ħafna. There's violence, there's threats, there's fear. Il-problema li daw l-irġiel illi mhumiex ftit. Le, mhumiex ftit. Jiena rajt raġel, nafu, x'kien xeba jaqlibilha li tfajla tiegħu. Xeba jaqlibilha. X'in iddeċiditi li tqum li xebat u eżatt ftit wara għax kien hemm bniedem qed jismagħha, ovvjament kibret l-imħabba bejxat li kienet jismaħ di u naturali ġrat, ta' ma ċettax. U kien imur jistokja, juqot jistennija ħirġa, jibatel il-messagġina fil-qed u għatwa ma kien ngħidu imminti blaħ, il-mġnun. I mean, konġ ba' imma taf kemm hawn irġilek, ħafna ħabba daw l-affarijiet. Qalbi u nofshom iltqajt magħhom jien. Imma that comes from a lot of, again, that comes from a lot and a lot of our past, ħafna makizmo, ħafna egos, ħafna mind you, nisa għandhom jitrattak ma tijarum bat. Ejja, ma nisa għandhom taħħom ħanamel mistoqsija l-Stef, u sakam taħseb ħanamel ringrazzjamenti. Ħanamel mistoqsija l-Stef, sakam taħseb Stef, ħanamel ringrazzjamenti, ovvjament minn irti jidħol. Għad gdibt biex tħares l-emozjonijiet ta' xaħat, biex tuħossib l-emozjonijiet ta' xaħat, għad gdibt. Mela, nirringrazzja lil Ultimate dal-waqt ħanafrulkom kafe.
Konċib galletta jina. Mela, bro. Trid ha. Nokla d-dizin tal-cards u l-logo, grazzi Nokla, Customize Nation, għall-istampar tal-karti, grazzi Tidbiċċa mortadella, Sunta. mortadella. Carlos, dem nizgħan waqt il-mentions. Sorry. OK Home, għalla Mara Decorations, CMYK, għal-PVC Boards, Fior de Vita, daħħanni. Hemm bżonn ngħidu stjek fjordi. Madonna, kem kid. Donut King, ta' donuts. Id-donuts għadhom ma ġewx imma daw ma donuts partikolari, guys, ħatarawhom. Online Intimates, illum semmejna ħafna. Guys, by the way, Online Intimates. onlineintimates.com Yes. użaw il-code TAKE2, TAKETWO, kollox spellut zar. U jkollok 10% discount. 10% discount. Online Intimates. Tista' tixtri li trid. Fu online intimate u tikteb code take two. Moħna ħadġi ximkien jora, ġviri. Eżatt, bħal tal-BDS. Eżatt. Imma aħna nemnu filosofija keep you up you metta. Lourdes Optician. Yes, zom. Thank you, Matthew. U id-daddy xismu tiftakar? Who's your daddy? Xinu? I don't know. Sandro. Yes. Rajta kam tafste? Zgur, Sandro, ta' Lorn, dakka konna għad skola flimkien. U Country Terrace. St. Alberts. Għala naqra Sandro. U Immaġina jismu, Pablo. Le, Sandro jismu. Kompli. Country Terrace, sponsor ġit li għandu restaurant għaw. Yes, Country Terrace Gozo, guys, restaurant vera tajbi, u għandu l-view, apart li kell tal-bliħ. Vera. Jek tridu, ħaġa. a romantic getaway. Tuħu l-boyfriend dem jew tfajla jem. U ftila l-karozza, iftaħila l-karozza l-biba. Iftħila l-karozza u jekk inti U tfajla. s-sidġu ħroġula. Libbistu seatbelt. Mela. U l-ewwel darba ħalla sint. Perfect place for a romantic Tieni u dinner under the Aw, stars. jina niddeja, jina differenti. inħallas ħafna jina. Anka jien. Jina nixtieq nara l-ġaħat, jabbi Nara mara vera safrajn. femminista minn daw tal-irġiel u n-nisa kollha xorta. Tmur ġo restaurant, ma fl-aħħar jadel issa ħalla sint. That would be interesting. Isma, jina nħallas ħafna jina. Anka jien nħallas. U I li- don't mind. Imma tħalla sint probably mhux għall-ewwel date. Ija. U koll vera. Naħseb Nefra litra. naft U sorry, kemm minnaħa tal-irġiel u kemm minnaħa tan-nisa jekk li ma toffriġ biex tħallas, you're not normal ta. You're not educated. Sorry. Illum 2024. Le, jima ma nistanix nħallas li. Come on. Imma, and I do 80% of the times jien ħallas l-ewwel date. Cheers. Anke habiba. jekk ikun saqsiku biex toħroġ miegħu jew tkun saqsejtu int. Xorta noffri. It's Xorta, xorta. it's Jek l-instinct. saqsini u mux isu għamel Yeah, il-kuraċ. this is a very interesting subject. Ma dik Bħala kenna- tenk, ħallas tu li. Eżatt, imma dik kenna mistoqsija, who Ma should fejn pay xi on a ħaġa, first ħaġa. date? U ideally l-answer tkun whoever initiated the date. Yeah. Imma ħana election Jinek Ma nafa. xorta noffri. Għada, u kol Jinek nafa u kol. minna ħatija jemna strategija. Għax jek jena, għax ħana election strategija. Jek inħallast jena, isnin ħosġo fija li jek if I don't want to engage with you anymore. I can. Għax ħallas lek I il-kla. see. Ġejt, Istra. ħadna peċi ħallas, jek mandi ġob tintim ankelmek nistama nibqax. Jekk ħallas lek tħossok obbligata li you have to go in the second one. Or I have to talk. Vera jew. Jaqat ma ħassejtni obbligat li għandu jkun hemm Nifhimha. is-second date per Jena, le, eżempju. le, Jien ma le, le. nagħmilix. Jiena jekk Nifhimha, saqsejtek imma ma toħroġ nagħmilix. mieħ ħallas jien. No. But I don't feel obliged li it goes beyond the dinner, per eżempju. And if we're enjoying Agree. it, we're gonna have it for a drink. Anki il-komment ta' wara jekk per eżempju. Le, at night in the coming days. Yeah, ma. But and then if Jekk jina d-dejja, it comes- tu naf li qatt ma muser kelli ġaj kolli sitwazzjoni dejt fejn- mija, kaħera nħallas jena, għax naf li ħaniksir lek qalbek. U wara tevita dak Ħaġa il-komment, tħossa, iż-żigdi wara li ħallastila. Eżatt, Ma eżatt. rridix tiltaqa' miegħi aktar. Eżatt, eżatt. I spared you the heartbreak from early. Jinu Stef, għanna Jina problema ta' self-esteem, jinu Stef. Temmen li Qatt ma ddiet naħseb minna di. darbtej Kemm ħajaqlaqna Stef li aħna No, kif it's jien. okay. Ma tarax, min ma jafniex bħat jgħid li jinkis, ħanjek minn mill-evangelisti, mal-ewwel. Da, għet mill-iktar podcast interessanti, Ja. għet mill-inqas taħarġu karti, Għax lif najdu fuq li rridu. Waħda. Karta, Ah, hija il-vojta. vera. Tinnaqa bajrom Bisu ħanibtebni. Sorry, jerġa'. ħat weġibni Stef, un bat naddu għal-kafe. Okay. Domanda kienet għad gdib biex ħares l-emozjoniet ta' xaħat. Nikdeb biex inħares l-emozjoni ta' xaħat. To safeguard. Jien kelli, jien għamilta. Okay. Għaniprofa nissimplifika iktar għal moħħi. Nikdeb biex to cover someone ġifiri. Le, To biex ma safeguard. tweġġax. Biex Biex ma tweġġax il xaħat.
Ullallu, żgur, issa ħatta jaħdem. Ejwa. Jaħdem. Iva. Per eżempju? Nista' mmur on the intimate site. Mela. Inti bis-seta. Ġili. That was the whole Please point. do. That was the whole point. What have we been doing for the past 2 hours? Per eżempju, ġili I faked li jetniħu pjaċiru ma nkunx. All right. Anka jien, Sorry, tu bifera li xet ħafna namel drabi, anka jien. sfortunatament, għamilta. Le madnix namela, No, not now. Sen, missa kurjus, meta ma tamilix, ta' Ne, ma daw Tot ħares jessaf. Le, meta ma namilx ġifiri. Ma namilx jek mux etnu Eżatt, eżatt. I'm not in the mood. Ma just in case tibda, kurjus għadi. Nara kif namel. Le, jek nibda. Mela, stenna. raġel. Taqblu li għaw ħafna li niddiskutu il-fake orgasms sewa. Fake orgasms. We can fake it. I faked quite a bit. Okay, mela. If you don't fake the orgasm u dal-pjaċir li għet issemmu, just fil-li tkun għeda, nifu. Le, għalek inkom. Ija ġiri ġrat. Ek, pum, Jow, sorry, indur. sorry għala. Inġila milta. Le, tkun veru Ma open. mandekx option oħra, tipo, għajmirek. Isma, isma, jekk Jek jena mux etnu pjaċir offendejtek. Le, għaxxej. Alla xnajlek sorry. Le, fil-sens, le, sorry, tipo, Wes, xwaqaf. naraw Sorry, għala. jekk u kienet juhu pjaċir. Ettu pjaċir, inkomplu għalik, mux problema. U le, tajdix li taqbad il-sujġet. Le, ma naqba. Jina nkom. Mux hekk, mux għed nitkellemek, ma inħossu xurxin jekk inti tixtiq tkompli jena minix fija. Fimtu, bat fija fakkun fija għada. Le, na forsi nibda naħseb xaħġa oħra u għajbek xu li get into. Probabli jena ninduna. Ej, jek tamel. Le, isma, għax Paolo Lavender in season. Smajta xaqalet. Għala lavender in season. Le, tiġi tant mura għana left field. It's lavender in season. Għana ċaħġa il-Paolo step, għax Paolo għal, probabli jenduna. Wow, man. Le, jien nkun open, mux għad tkun open imma, jien sir tkun Tijak open. it-tajba, le, tijak it-tajba, just jiena minnaħa tijaj. I don't want to fake it. I don't. Jekk ikolli nażel, nipreferi Muġek. li le, nipreferi nħu pjaċir, daqsek jew iktar minnek, sewa. Imma jekk bdejt inti, le, I wouldn't stop you. No. Le, I would. I wouldn't. If you're doing something I don't like, per eżempju, or I want you to do something dik else, xaħġa I will say. Dik xaħġa oħra. Imma jekk Stik inti min per eżempju. komplikata, ma Per eżempju. da argument vera komplikata, guys. Tinbidel is-sitwazzjoni. Ma tajlux isma' jinbidlu għas-sitwazzjoni ħanara forsi. Le, ma dik xaħġa oħra. Jekk xaħġa li qed iddejjaqni jew weda skomda bija. Nika differenti. Le, mhux bil-fors komda. Min idu jimandi jekk mhux xaftit. qed nieħu pjaċir, għax mhux qed tiġri. Le, ma sekonda, that I would guys, say. there are a lot of inflections to That I this I'm very argument. open. Especially jekk hemm il-chemistry għax Eżatt, jekk mhux chemistry, Għax ħaqgħod nispjega xejn. U tidħol l-emozzjoni wkoll. Niftaħ Eżatt, il-bibaj. tidħol l-emozjoni u kollu. Imma if you're open and there's love, love is Dik xi ħaġa. important. Imma wait a You minute. feel safe. Imminti ma naħsibx li meta Dik xaħġa. hemm love, sinjal li hemm relazzjoni u probabbli hija diġà laħqet ċerta punt. Drajna Eżatt. xinħobbu U li. naħseb la hemm il-love u hemm relazzjoni. Right, issa twila jew x'tib ta' relazzjoni naħseb li tkun wasalt fi stat fejn tibda tifhem. Ġifieri qasandek għalfejn. Eżatt, laqsandek għal-fejn, tajt induna li tajt per eżempju Enta you're not tajt into it fil-bidu. today, u xandek intu Eżatt, right, eżatt, and you end up Inta talking. tajt fil-bidu. Taħseb li wara Imma jiena ħafna minn żmien, l-ewwel, jiena It can get fil-fatt. boring. Xini? Le. Xa If it's the right person, no. Le, so, sekonda. Wara Abigail. ħafna żmien it can get boring. It could, it can. It can. Le, but if it's Li tidraħ the il-persuna right ma jkun person. It xadu. can, yes. Jeċitak daqsek. ħanajdek forsi. inħoss jena ta' 45. Li if you meet the right person you feel loved and safe, you push the limit. You push the boundary. okay. Because you feel safe and loved, so you can push that boundary always a bit more. Għax inti kemm għandek żmien? Opinjoni tiegħi. 34. Eżatt, u inti? 46. 47. Qed insaqsi. Inti mista. Tu le. Le, jiena fuq din l-argument. Le, saqsi. Ah, alright. U sakemm Karl sib mistoqsija naqajek naqa taħra.
saqsija era n-tistaqsija ħanqataw għal-kafe. Carlos għamilna Oh, kafe. yes, please, U donuts. Mant il-donut king taf kama tajbin. Carlo, nata l-pistachos minnu. Għanna. Diċi kol ħattirit il-pistaċ. Għax palissa u invoga. Mela, guys, do Wila, you want the xi sexual one or do you want the philosophical? Sexual one. Skont Oh, il-ħassa you're serious? All right. La għadin fija Sawa li saqsini. I wish I thought this. Saqsija Stephanie. Le, mela, Nishtiq ma nirrispondi, xo karta Biex sewda. tuħu karta sewda. Titu għahda sewda. mela, jena għandi di. Ara, this is the only hot one I have. So I'm gonna ask it. I'm gonna just throw it on the table. And everyone answered And it. whoever wants to answer. Wara l-kafe ma. Ma, liema linġeri jew tip ta' ilbis sexy issib irresistibbli. Narawkom għal-kafe. Kafe! Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. OK Home, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Tobba tal-għajnejn kull-jum għal appuntament ċempel il-Lourdes Opticians ta' Nasher Road, San Juan. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Aħna għadna ma waqafniex nitkellmu sawa. Kelli ngħid ma' kulħadd biex nieqfu forsi nibdew. Yes! Dawk zraben. Donuts! Le, dawk l-inġeri. Grazzi il-Donut King, jien irrid tal-pistaccio nofs waħda. Oh, kinder. Dirit, nofs waħda minn din. Xidweja għet Naqsa jaqbadni. minn nofs miegħek. Mela, jien Stefan. Dawk il-classics. Aqsam ta' Jena neqpa fi classics. Classic. Kemm għad ħelwin. Oh. Xej, ma mmirajt kamera waħda, Carlos. Dawn huma l-classics. Le, qed barra so, poġġi bil-qiegħda. Poġġi! Dawk tittamilhom ma. Aqsam, Carlos, poġġi u aqsam il-pistaccio. Mela, Steph, xi donuts? Ħanna qasmu pistaccio, jienu Steph. Nkomplu. Mela, intom tidu twieġbu, guys, il-boys, konna tinsaqsu. Le, ma kont kurjuż biex nara nisa xjajdu. Mela, leħi aħna nsemmaw leħinna hobbu. Mela, Mela, bas ma xkija manċipajna ruħna. Leħi l-lumu. L-ek tiftaħ li l-biba tal-karozza. Tiċi waħda inti normali. Jena il-bicċa minn waħda minn daw, di isa Boston. Ma, da mux l-original inti. Bicċa minn bicċa bicċa. Naħseb nistaw I kem tider sajba dik ukoll. Ma domanda hija li ma ninġeri jew tip ta' il-biss issib irreżistibbli. Anka l-biss, mhux bil-forsi. Tip ta' l-biss insib irreżistibbli. Fl-irġiel jew fin-nisa? Inti li minn tistaqsi għakara su kulħadd? Kulħadd. Ma ebda ejja. Kulħadd. Jiena ma tantx għandi l-inġeri fuq l-irġiel irreżistibbli, però jiena għandi. Le ma okej, per eżempju boxers għandu dil-kurzità. Le, boxers. Bil-forsi li kun iswed. Le, imma please, le ma rix nsemmi, ħansemmi għan ġenerali. Met li stikun branded, mux dik il-brand li kollu. Ejwa, okej. U le ma tuxkas. Dik li tajt li huwa raġel, sawa? Eżatt, taj. Sorry. Ejwa dik vera. Sorry. Il-uomo. Ma le, ma rridix. Għax kulħadd biha. Le. Għax ċip. Le, mux għax ċip. Imma da ħanajda minn armanajda, għax tassoċja ma ċerta nies.
Thank you. Sorry. Sorry. Għadux nalabu Fruli. Ma nifhimx jiena. Mela ħan tibda tifhem. Ma ma tnejlek offer. Faqal bro. Jiena. Waħda. Jiena għandi soft spot. Aha. Ersaq lej Paolo Karl Madonna. Min għandi soft spot? Għan nerdy style. So sexy. Raġel nerdy. Mux il-karattru, il-look. Il-look, nkun irti nħarbxu. Eżat, imma with a twist, like, jek ħat il-bes nuċċali tal-viza badden suit. Tfimni. U l-iktar ħagġa naħseb li nara Jina xorta, l-intelligenza. total nerd. Ukoll. Yes, because I wanna like corrupt. Imma għax kollok il-kontroll fidejk. Sorry. Ok, so il-podcast jaqleb fuq. Le, ma mbagħad jaf. Darba l-kontroll Jaf ikoll il-kontroll fidejja, ma jaf jissorprendini, Jaf jissorprendini. Għax fis-sodda mbagħad ma tittidu. Ma tieħu. Ma nattilkom edja. Intom is-sajmis. Jo għandek xi jilbis irresistibbli. Fuq l-irġil, le. Le, Ma intom. nar nisa seksi bil-ġis. Le, anka jena. Man ħajbda tibdin Paul. Ok, għamtni kolma. Għandek il-napkins xibkins. Spiċaw il-napkins, guys. Għadni ju maħna. Ma kemm il-lossa napkins ħattu, guys. Tużaġ le użata. U ejja, mux bid-donut. Ne, mill-lipstick tiegħi. Ma nħar oħra jgħad il-lipstick tiegħek, babe. Messa mill-lipstick ta' Paolo. Chocolate. Laqna. Jiena, il-problema, mux problema, jiena, irtkun min ħaj jilbes, irkun xraqlu dak li qed jilbes. Dak għalija importanti ħafna. Il-ġifieri. Naf. Ma maġnax jien naf mara sofistikata. Anzi, mara mhix sofistikata tibes sofistikata. Jixraq mal-karattru mela. Eżatt. Issa. Jiena għandi turn-ons differenti, ma toġobna ħafna the executive look. Dak għal-sit pinstripe jew dublet dejja, dik il-takkun. Ma dak mux l-inġeri. Mux l-inġeri bis-set. L-inġeri tiġi t-nizet. Section 2, orre. Ma ma jgħġbuna ħafna dawk il-flowery dresses tal-films taljani, Yes. Girly. U dak il-tennis shoes abjat. Yes. Jessa ħan iġu għall-inġeri u taħt ikun dak il-penti tal-kotin. Yes. Dik nasab ħafna. Ma dik ħabba. Yes. Ta' Margherita. Perché Margherita, dak it-tip, yes. Umbat. Dak il-girly look. The girl next door look, the unsophisticated, jom batta ġabni dik għandina għafetix dik ta' tennis player, dik ta' tennis, dik id-dublet ta' bjed, dik Ma żgur it-tennis jew l-ħsies li jiġi mat-tennis. Ta' tennis vera eżagġerat. Jimx najdilkom xej ma nsegwi sports, imma ġikultant. Tennis. Loba tennis. Ejja, kind of skateboard. Il-warming up tal-port. L-unika sport għattamet. Qabel il-porna u tennis. Umbat, ovvjament, jaġbuni dawk il-linġeri sofistikati najdra. Dawk. Le, mux biss, il-garters. Dawk. U bħalissa verat jikunu naqra. Imma nistaw ma nitbawhomx taħt il-klassifika tal-xisimhom l-stockings. Jien nilbishom ħafna. Jena stockings nħobbhom ħafna, that's my favorite jien. Stockings. Le, huma kombi li inti meta jkollok bżonn tmur it-toilet ma toqgħax tinża kollox. Maħniex Imma il-mument li tagħmel hekk u tidirlek naqal lejstaw, tara kulħadd taħares lejsa qajk. Vera. Ma ifhem, I think that's why they are there. No? As in For you. No, but of course. For us they're comfortable. No, for you they're comfortable and I agree, but it is per example, stockings are my thing. Stockings inti? Stockings are big time my thing. Stockings u naħseb baby dolls, you know. Dawk li jinżlu hekk. Taf kif niziltu ili donut. Ma dawk. U għajja mux għal-qalbek nizit la kubik. Zgur. U zgur. Inti minn Paolo. Mela, fadda l-ċans għall-ħar tnejn, ġifir wahda Paolo, wahda Steph, u ħaj rispondijom kullħat. Ok. Għazlu laqwa wahda ġifiri. Laqwa domanda. Li ma tistawx. Minnhom diġà ġibni. Ma tistawx li tilqu minnaw minnar ma saqsuha. Waħda minnkom, entom it-tnejju.
L-allu, għaw di vera kien interessanti, ma naħseb din. Faqqaħa. Musa, Le. għax mbatt nalqu, xinu l-opinjoni tijak dwar l-overpopulation ta' mad. L-allu, diskussjoni. Imma ħammorru Dark. Mill-istokking tal-overpopulation. Misna nkunu paċċajna here, only allowed to have one kid. Dostra. Tossa l-oħra. U għajna. Ta' xej radikali ġizwarda. Għax di ta' ġizwarda ħatibqalek, għastek. One kid u ma tix kun kid dinti. Mela, xti preferu xaġa sessuali jew xaħġa Dinti xtaħseb. filosofu? Tisma ħitku wahda You are so funny. Kibret u Samantha. Demek kienet Samantha ftit, demek Ġazab li tit Samantha. Ħarġab li din. Ejja. Did-donut kif għaddit minn ġol pipe tan nibs nizla. Ok. Ti preferi tati, diħan sa sejal Carlos, ħana rajk ux l-irġil, għax dik kurjuża, għandi kurzita. Ti preferi tati jew tirċivi messaġġi sessuali? Sorry, waqfet tati għalija jew tirċivi. Le, messaġġi sessuali. Jina naħseb tati. Sensuali, sensuali, sorry, sensuali. Nati naħseb jien. Tati? Ejja. I prefer it. Kompliment. Ti preferi massaġġ sensuali? Li tiħinti mill-li tirċevih. Massaġġ. Massaġġ sensuali naħseb nippreferi ntih jien. Jiena fil-bidu ta' relazzjoni nippreferi ntih, wara d-dizmin nippreferi nċevih. Kemm idum dal-messaġġ? Le. You're so funny, Steph. Isma' tit-tekila ieħor. Anzi, Kemm idum U tekila ieħor se. La xandu x'jaqsam. Għax skont, għax wara. Jekk idum kiju. Le, jiena ma tantx idum. Le, 10 minutes nafs. Le, ħanejtala, ħanispjegala. Jekk nieħu pjaċir, nagħti u nieħu pjaċir nirċievi. Onesta, trasparenza ma mhux isbaħ minna. Imma jekk qed nirċivih u dħalt fiha, Iddaw, mbagħad testa certain point. mbagħad mhux ħanagħmilulek wara, forget it. Le, jien m'għandix jiena Mela mhux qed ngħid inti Karli. Le, anka jien. Qed ngħid in ġenerali. Le, jiena ġeneralment. Imminti ġili tati massaġġ sensuali, vera? It's nice, I like it. Ħafna. Insomma, jien testa. Ħafna. Jiena- Undum, Jien preferi nagħtu. Sija sħiħa. Le, nippreferati. Jienu intu morru tajf. Imma ma hemm problema. Tajjeb. Umbat kontra d-lura. Le, mbagħad ma tantx idum nagħti. Entom meħen. Għaxbat jgħamal progress to the next level. Għax mbagħad da ma trid tibda tersaq ċerta territorji. Bla ma trid tajdu hija hawnhekk Kemm ħaddhom tad-demarra u dabaw fl-aħħar fl-aħħar tibla l-kaktus. Għalek, mela fimti, mela sewetna. Le, ma Li żar waħda ħadd minn kobba ħareġ bija din. xiex. Biex. Dependi kemm idum il-messaġġ. Le, ma inti dika. Issa fimtajin. Oh, ejja, Abigail! Abigail, bis-serjet! Imma fimtu Jien issa fimta. L-iktar person. Ma sa jom, jgħad ximkini għal kemm idum, tipo kemm idum inti biex. Mhux hekk. Imma you feel your way. You feel your way. Ok, ma fimtiex. Fimta, thank you. Kemm żewġ minn nies involuti hija. Ej, imma inti laħseb. Nisperaw. Imma inti mhux ħatkun inti m'intix ħajkla rajta għal madonċ il-ġurdin u bis fuq u għala bibek, inti you work your way and you build the situation, ħalli mbagħad it's mutual that you go to the next Għad level. provide for hands massage. For hands ma għad provide for hands massage. Tlieta minn nies. Tnej. Ikollok tnej minn nis Dok fuq. jiġu sitta. Ma dika, ejja, dika għamilta darba. Tajba. Massaġ, imma mhux massaġ ta' tip ta' massaġ serju. Illi toħroġ minn hemm l-ispina ta' darek tħossha f'ħalqek. Erba minn nis fuq. Ejja, mela. Aw tnej minn nis. Jien ġismi u s-sajr. Wieħed ukoll jien ħassas. Aw, vera, men, taf kif tħossu ħolluk, rilassamentek, Mbagħad mur ix-xogħol u biex tittajpja. Ġili għamillek massaġ raġel, Carlos. Ejja, mela. Issa. Daw biex il-ġil kienu. Massaġ kif suppost. Le, kelli problema f'dari. Għajd l-verità, sa. Imma jkissru, bro. Mela, għax, mara ta' massaġ mara, aħna ġivina mpoġġiem. Mek bad, imma jgħatik messaġ raġel. Nara il-portiera u poddeġ, I would, imma issa di. Għanix nkun naf u ma jek kif għarżu leja, kiku ġviri jaraw raġel etina masaġ lilna, taf kif? Mux lilna, raġel l-raġel. Nġiri kelli raġel. Kisre, masaġ ma raġel, sawa.
It is a bit U weird. kien jider li Le, jina kien. kien Minar man kien vera jider li gay. Kien Asian, ġifiri, li I didn't mind it, għax. You didn't mind it. La, għax, kien jafxina. Imma. Għalet ma konċ waħdi fil-kamra, kien hemm tfajla ġifiri li kont noħroġ magħha, ġifiri. Noħroġ magħha. U bdejt ngħid immaġina ikolli erection. Kif ħad ispjegaħila? Kif ħad ispjegaħila vera? U batlar li fument minnom, għax kont bil-malja, daħħal ideħ taħt il-shorts. Għalli, do you mind? Għalli, or else take it off. U vera, bada massaġi il-pelvis area, u għek, Mux full body, imma bada jarraxni ġifiri, ma kont nafsa. Lejna, mux jarraxni, għanna ġani kienu. Lejn nitarż bej, nitħaq at one point, stop, sorry, I can't take it. Imma, issa, jiġuk ħsibijiet waqt li raġel, ma jiġuk ħsibijiet ta' jien, naf. Jek da, jiena jiġuni, mux jiġuni ħsibijiet. Xtib taħsibijiet? Ta' raġel. Nibda ngħid. Imma, what if I really like it? Taf kif? Le, it doesn't matter. Għalak ikun mar id-dar taqbad nigrizi tal-ostja. Għala. Why, imma taħseb? Can't you be open to it? Open, ta' Le, naħseb għall-ewel taqbad krizi. He is being open. Jien naħseb għall-ewel. Jina mandi. Le, Abigail. Jien mandi lebda krizi, jek ninkun Le, isma, l-ewel my first reaction was like, għatlu għalli, xo għat naħseb, imma I think your first reaction would be like, well, what the fuck? No. And then you have to work your way to it. The first reaction is, oh, that's curious. I might like this. La, I think it's different. Per eżempju, għana normali li morru toilet fl-imkien, daw ma tarawx morru toilet fl-imkien. Tara ram bidlu qoddim xurxin, għara xandijaw, jow, għandi xaħġa. Ħala għamel d-domanda ta' l-irġil differenti minn nisa. Minn ma nistemma nispera li ħadd ma jħodni bħala. Mela, inti għat per eżempju, I might like it. Jista' jkun l-nisa forsi iktar mill-li jesperimentaw, xankar ġesa iktar jaċċettaw il-fatt li jistaw jesperimentaw jew ikollhom fantazija mill-li aħna l-irġiel naħseb neħħilna l-pride. Le. Mux għax il-nisa, le. Bej raġel u raġel. Dil-magna. Le, ħanajlek għalix le. Normali. It is about society. Dak li s-soċjetà tbiħlek bħalissa. Lemma tbeħli ġejx, nħossien. Kienem zminiet fl-istorja fej li raġel li kun ma raġel kienet attraenti u li kun ma mara hija għax birt atfall. Mari li għantuli, my lover is a male lover. Il-Grigi kienu. Għalissa hija aktar trendi li mara tkun ma mara. Ma naħsibx għalija personali, it's not about, ġviri, mela, ħanajdilkom, waħda mill-affarijiet illi ikkonvinċejt li l-nifsi fħajti li minix gay. Xma tkun zaħir, tamil għam daw id-domandi, you know, jien per eżempju, jien toġobna ħafna l-dbus. L-dbus il-ġaħat, ġirien għalija l-waħed mill-iktar initiation. Return of return. It's the... Il-bewsa. U l-irsin vera jaffetwani. Eżami, irsin harsh. Vera idejani. U jien, issa jena għatma. Netkelmu fuq għallum. Issa jena għatma missejt irsin ta' raġel, sawa, imma naħseb li l-irġil ta' l-irġil, naħseb li. Għamilta jien. Għamilta għarisna li xurxin għala. Għamilta. Li bistraġ. La, bistraġ. Għatlu, bro, sorry, għatlu ma l-sinek was harsh. Thank you, go, bye. U jien Le, ma jissa jkun mara kolla l-sina jekkom. Ma diffiċli naħseb. Għatma ħassejta li mara kolla. U jien naħseb li l-sin ta' raġel, tkun never turn me on. Naħseb, nispera, Le, nispera ma. Le, nispera, xorta bħalaj nispera. Għalix, jena, eżat, jena I'm very relaxed I'm very open. These things. Le, jena I'm very open u koll. U nemmen li kullħat għandu jiprofa, so you know. Naħsibx nasal niprofa ma raġel. Imma issa le, kieku. Għamilta meta kont iżar, naħseb. Kieku iżar. Eżatt. U ma kienx hemm dik it-tabu. Għalli, it's not about tabu, ta' għanzi. Niprofa biex inkisser it-tabu. Jien per eżempju darba. Very unfair, fuqkom it's unfair.
Għax raġel ibus raġel, automatically you're gay, and there's nothing wrong with that. But automatically you're gay. Mara tbus mara u lewer they're having fun. Jiena xorta ġifret nara raġel, jgħamil massaġ il-raġel, and they're both attractive to me. I still find it attractive. Emma, wait a minute. It can be eternal. Jew raġel ibus raġel. I think, yeah. Le, għali, fajnejn eħe. As women, fajnejhom le. Eżatt, diki. Aħna mbu, jinnaf. Qabel konna tgħidli fejn ħatmur, konna buspindu bottle u hija nothing. Imma l-irġiel differenti. L-irġiel ħafna differenti. Differenti. Is-soċjetà ma. Eżatt. Jien darba kelli messaġġ Thailand. U apparently hemm xi point tgħidlix fejn żikki għadda l-point għax kukun nsibu, okay? Kukun nsibu, okay? Okay, you got the message. Kikun għal, fimt? Għax a lot of people will be happy. Fejn inti tista, you can have an orgasm mill-qiegħ ta' saqaj. Mela. U ġrat. L-irġiel u n-nisa Yes. You're joking! No, ma xobx bizzejed biex għajġobet. Ismani, maġa tkun miexi til-fest ġebla u daqqa. U ġiġġarjek, weġġajt? Mela, inti, taċċini, il-funny side taħħa. Nisa ġili u nisa bil. Le, mara kelli jetta mill messa. Le, anka l-irġi. Le, inti the sole of your foot. All your organs are reflected in the soul of your So you foot. felt it? Ara. It veru. Jina ta' ħalwa għal-argument għannek, ġvi. Ma veru. Min morru l-ura għal-meta Abigail kienet tajt jien meta niddeja, tipo maċ niddeja. Ma nammaġina Abigail, sawa hemm l-initiation u Abigail kważi taqbad taqra gazzetta. U da, jow di ħallin kunu seksuali, jamma għalek. Għazajk. Abigail ta' għola gazzetta da. Yes. Isma dijek, right? Le, ma dina sma' Episode juruwa. It's not just about that. Anka health. They can tell your health from just your soul of your foot. Right, at that island, m'għandix responsabiltajiet, ma jċiqu ma xogħol għal how can I be more relaxed than that? B'xejn. Mela, u ġaħat jila bela ma zubajja zaħja. Għamilli ħan tefekka għamilli sawdiet għamillek u tħoss relax, daqqa waħda What did you just do? Ġara, u actually saqsejta. Jina konti morant wahda. Artli, that is the specific point. Tara, where is it? Immarka ħili. Allura, dak ma jiġix il-G-spot, ma jiġi naf persi għatammis, fa jiġi for W-spot. Mek tħoss. Saqsi, l-ħar mistoqsi. Jien darba mortan ċiniza, kienet sabit minn subajja, għamlet li għal-sajja għal-hay fever. Guys, Smajtu, Jien konti moran ċiniza, ġur l-ewel massaġ li mort kelli xi 20. L-ewel darba li mortan, l-ewel tlet darbiet konċempet l-ex tiegħi dak iż-żmien u l-lom metrom ejja għalih ma nfrax insu. Konti mor ħabba xatka. Darba minnhom wara konti mor tlet darbiet għandha fil-ġimma, ġifier no joke. Darba minnhom indunat li għandi nieħri blokkatu s-sajnus, insomma għalli I help you, insomma għattel ok, di kien fiha daqs nofsi, ma t-najt kienet tawwiġni. Kalla l-età, was really good. F'daqqa waħda qabdet li it-toes, l-ewwel għamlet li dak it-tiger balm jew whatever, feċċa bit li għajnejja ħajfaqqaw minn wiċċi, ma qabdet li sabajja hekk ta' saqajja u bdiet just torokom bil-mod. U literally vera ġuret tara me f'daqqa waħda mnieħri beda jinfetaħ, għattela weġġatni, ġifieri. Qatt ma immaġinajt illi ġast xi ħadd jagħmel hekk fuq it-tips ta' subajk u huwa daqshekk painful. Bdiet tagħmel li you have stress. Don't shit. Le, inti the soul of your foot. Dejjem jgħidu you have stress għax kulħadd għandu. Min m'għandux stress jitfa' l-ewwel ġebla. Sabi. Mela, guys, ħanal u profond. Sorry, ma tijaj kolla dan. Profond. Waħda sewda. Namlu waħda sewda għarri. Namlu waħda sewda ta' maraj. Mela, jek tista tħassar memorja waħda li ma tkun. Jena di, it's very easy to understand. Tal-mażax. Leħat weġiba kol. Mela, di kullħat ħaj weġiba. Nista' nibda jien mela? Ara ġej. Jiena ma nħassar l-ebda memorja. O le, boring hekk. Le, ma ħanispjegalek għala. Konna f'għalek. Tgħidlix boring. Għax minn kollox titgħallem. Le. U tikber, u dalek dak li jien illum. Le, that's obvious. That's the boring side. Alright, mela għajdi. Għandek raġun. Alright, għajdi. Laqwa li għatli fuq dik tal-orgazmu. Worth it. Worth it. Pet jien eżatt. Worth it. Jiena naħseb li apparti li titgħallem minn kollox, la whatever.
luckily enough, għal-kem ġraw li ħafna affarijiet, ma nħoss illi ġrali daqsek ħażen f'ħajti li għandi nara xi ħaġa ngħid li d-din. Ma rridix. Taf kif? Il-ħila li titgħallem minn kollox u l-ħila kulħadd tiġor il-pis tiegħu u ngħid nixtieq li m'għaddejx minn din, nixtieq li m'għaddejx, imma m'għandix waħda li ngħid Di ma rridix. Rrid inħassara. Ma nafx intom Naħseb Għandek inti? Għandi iktar ma waħda, imma jiena iktar memorja qatt ma xtaqt li għamilta, mhux tal-li nixtieq li neħja memorja, kien hemm persuna li kelli relazzjoni magħha li konna nargumentaw illi għad xi ħaġa u qatt ma misnijatta. It killed us, it killed me u sal-lum ma naħfirilix lejn innifsi, ġifieri qatt ma misnija. I shouldn't have gone there. My God. On you, that's very nice li tajt. No, it wasn't nice. I mean, ma miltix biex inweġġa. Ma miltix, naħlef li ma miltix biex inweġġa, imma xinħarġet minħalqi on the night chat, minar maħsibt, normalment vera naħseb xnajt jien, wara u xħin rajt il-reaction taħħa, xġara wara ma stajt nargumenta xej. Kull argument li kellna wara fix-xhur ta' wara, li ma tantx kien hemm ħafna xhur wara, kienu iktar ġimgħat. Qatt Pawla laħalek issa, from now on laħalek. Ġifieri xejn kollox. Ġifieri u ħaqni. You ever spoke about it? Yes. Wara ħafna. Wara ħafna. And was it reconciled? Reconciled on a different level. Il-maħfram kienet, imma l-oġġett kun għamiltu. Eżattu. I should have never gone. Yeah, sometimes they crack it, you can't fucking fix it. U mem xejx titgħallem minna di, I mean. Just weġġajt u weġġajt iċħat tal-xej. Titgħallem kieku tkun taf li ma missek xamilta, ġveri jien kont ġanaf li ma missni xamilta. That makes it worse. Jiena mhux memorja speċta kieku xi momenti f'ħajti li kieku nixtieq inbiddel. That's another question, ħabiba. Momenti f'ħajtek. Mela rajt naħanżu fuq il-memorja. Kull darba li ġiex affarijiet. When I witnessed violence. Gratuitous? Nixtieq li ma rajtix anke fuq l-annimali. Nixtieq li ma narhomx dak l-affarijiet biex inneħħi dak l-affarijiet minn moħħi. Biex fakkartni issa ġibni ġismu. Nixtieq qatt ma rajthom u kull darba li misnijat le, I mean f'affarijiet gravi u maċ le, per eżempju ħafna sexual harassment per eżempju, mindu niftakar kelli 12 u kon diġirijat ta' kon ma teacher kellu xi 50 u misni u għallet tiddeq u għatlu le. Dawk ikun nixtieq inneħħihom minn moħħi. Għaġok ma affarijiet li jisu nuqqas ta' self-respect. They leave a scar. They leave a scar of humiliation and lack of self-respect. Definitely. Fakkartni f'xi ħaġa, so mhux ħankun boring. Unfortunately, niddeq nitkellem fuq għax there is already too much negativity hemm barra. Infatti waħda mill-mistoqsijiet li jagħmlu li fuq social media, Allah jbira kont kollox sabiħ f'ħajtek għandek. Le. Imma xiex għandi naqsa midwejja. Imma dik tejn, imma jien per eżempju, issa u min jagħmilha, tiġix tgħid l-intella story bidmuħ fajnejja nikbi. Qed niffilmja, I'm crying, it doesn't go għalija. Imma meta batej l-ansjetà, kont infittex nies li kellhom l-ansjetà u kien tgħin ħafna. Jien hekk dejtu l-vlog waqt il-COVID għax kulħadd kien waħdu, kulħadd kienet ibati mis-solitudni u kont ġbart ħafna nies weħidhom through social media. So dik għamilta. Imma naħseb memorja li nixtieq li qatt ma ġrat li u nneħħi abusive relationship, physical. It teaches you a lot imma qatt ma tista' tneħħiha minn ġo moħħok tikber biha u ġorra dejjem biha. Dejjem naqbel. Dejjem. U tista' u tgħidli x'hawnhekk fejn tidħol darba saqsewni temmen fil-maħfra. That's $1 billion question. Taħfer. Jilek toħfer imma ma ninsiex, mi maħfirx, I'm sorry, I don't forgive you. I cannot forgive you. Aqqas irrid. Mhux għax inġorri r-rabja miegħi ta' imma
Ma tittara minn xaddejt u koll. And I'm okay with that. Xfirt nis li weġġawni Okay. ħafna. Ostja. Xfirt nis li weġġawni apposta. Dwek kun jafra ħaj weġġawni, ġveri. Offert. Le, inti, you move on, ta. Imma le, move on is one thing. Imma ma nejċ naħfer le. Move on is one thing, taffer ma tiegħu. Physical abuse. Move on when you become indifferent, per eżempju. Jina lija, per eżempju, jien, l-oppost tal-imħabba li mhix il-mibeda, hija l-indifferenza. Naqbel. Okay. Right, ġifieri li jien jirnexxi. Mibeda sinjal hemm il-weġġa. L-mibeda ħafna weġġat, Qed anzi. noffri enerġija negattiva għal dik il-persuna. Once li ssir indifferenti lej persuna, hemm tinduna fej jien hemm ninkwieta għax nibda ngħid kif irnexxieli nasal sew. Ġifieri li nisma' li ngħid miskien għafhem. Però aħna neskludu ħafna ta' u di vera x'qna jusa tal-limta vera riċenti. Meta joġobna xi ħadd l-ewwel ma torqod lajn. Dejjem. Jew inkella nuqqas ta' konverzazzjoni u sibt il xi ħadd and I'm getting along. Imma minn flok inħarsu lej il-viżjoni x'inhi, nikkommettu u nieħdu azzjonijiet fuq kif qed inħossuna dak il-ħin. So jekk jiena għandi grazzja miegħek, imma l-viżjoni tiegħek hija differenti minn tiegħi. I go with what I I'm go feeling. with what I'm feeling. And that changes people. Għax inti in the long run, il-feeling mux ħatibqa tħossu l-istess, imek il-vizjoni hija differenti, xaħat ħajweġġa. So dik neskluduha. Naqbel. Mux li toħroġ ma xaħat l-ewwel darba u tgħidlu isma'. Inti trid tiżżewweġ trid titfal, not that. Ma viżjoni u di xi ħaġa oħra li jagħmluha ħafna l-irġiel. Minn ma jgħidix, imma. Imma ħanajdlek xi ħaġa oħra. Jekk inti staqsina lilna isma' inti trid tfal ma l-ewwel date, automatically ma ħana jidda bis-serjetà. Jekk jien ngħid iva, it doesn't mean it's with you. Le, mhux ta' tfal biss, ta' skont kif tkun qed tpoġġiet dik il-mistoqsija, għax hemm mistoqsijiet li huma validi jekk tfal jew le. Isma' ta' tfal ma jimperd fuq Tinder. Taf li qatt Meta mid-perjodu qasir fuq Tinder, kon nara if he wants children, swipe left. Għalix ħanoħroġ miegħek kif. Imma tara l-viżjoni just something simple and it saves you. Jiena tafx titfan il-bot ħafna meta ninduna li mara għandha bżonn raġel. No, dik asħabiba magħha ma nkun li mhux ħadħol fiha. Li ninduna li mara. Big already you. Li mar no matter who he is, pesta. U nsertajt. U l-ewwel xiri li gaslight u inti Madonna tpoġġi kiċ-ċentru ta' fil-mument fejn inti isek għal xi raġuni oħra jew you're building a wall jew tersaq naqra lura. Punt, issib xi ħadd ieħor f'daqqa waħda inti jien ngħaddi mingħajrek mela ġ-ġurnata qabel kienet tgħidlek inti ċentru ta' ħajti kemm inħadd pjaċir waħda qatt ma Paolo, dik l-irġiel ġifieri heroes. Isma' jiena mhux qed ngħid mal-ewwel ta' just ignore the signs. Carlos, għandek xi memorja tixtieq tħassar? Fuq kont qed naħseb. Bdejt nitħat one point għax qed naħseb tant kont intensi. Batt il-mikrofon qed imneċeq dar il-mikro sejjer. Le, jiena l-ħaġa għax kont qed naħseb illi għandi memori until li nixtieq inħassar. Li nixtieq inħassar. Bastard. Dawk ilhom jafuġu Imma kienna l-għaw, Ħallu jgħid miskien. Le, thank you, Paul. Jiena meta rajt iċfu l-karti qabel il-Carlos biskut ngħid kellem. U jaqbeż fin-nofs waqt li tgħid ir-rikla. Jien! Dik in-nisa jagħmluha lejja. Memorja li tixtieq tneħħi. Issa l-problema hija di għax qed naħseb illi taf, le ta' until recently there was a particular memory f'ħajti li kull meta naħseb fuqha I cringe. Nagħmel hekk ngħid kemm nixtieq naqbadha dik il-memorja u nneħħiha minn moħħi. Ta' ħaġa li kont għamilt jiena vera kera meta kont żgħir, konna tfal, aħna konna ħafna gangs meta konna żgħar. Mosta.
U konna nagħtu kontra xulxin. Taf kif u kien hemm il-gang tal dik it-triq u l-gang ta' dik it-triq u mbagħad kien hemm il-gang tal-Maltin. U tagħmel kamp tal-ġebel. Proset! U mbagħad kien hemm il-gangs tal-Bandli u l-gangs tal-Arab u l-gangs tal-Maltin. It-tfal tal-lum ma jafux din ħaġa. Aħna tal-Bandli konna u l-Mosta wkoll. Inti l-Mosta kont ukoll, għax il-Mostija wkoll. Jenna x-xar. Kollha mill-istess post aħna. Ejja, stra vera. Issa Mosta. U darba konna situazzjoni fej ġa situazzjoni kien hemm wieħed minn taħt tal-oħrajn kien għadu tifel żgħar dak kien jadurana. Kien jadurana, aħna kellna forsi 10 u dak kellu forsi 7. Oh no. U għamilna xi ħaġa vera kera, weġġajnieh sew. Oh God. And that is a memory I want to erase from my head until recently I couldn't even face it. This is the first time I said it. I think one of the very first time I said it. I felt like a complete shit, like a complete shit. Ma taf kemm tajjeb mhux kulħadd jirrealizzhom dawn l-affarijiet. And we betrayed his trust really big. Bniedem jgħidlek that was another time, so it's okay. So that is very good. No. But now, recently things have been happening in my life. Li qed ifakruk. Le, li qed jgħidu li llum aċċettajta. Qed taħfer lilek innifsek. Hija tallim taħfer innifsek, tallim taħfer dak it-tifel ignorant u tuba li letteralment kien ħaqqu xaba tajba dak il-ġurnata, kien ħaqqu u ħareġ minna xaba tajba, she was always the nice guy. So he never got the blame. And it wasn't my fault. I wasn't, if jek taqbad a scale of, 10 being the guy who should be crucified, he was vera the guy who, il-ringleader, u 1 is the guy li bela l-kanna, I was a 6, I was a 7, but I wasn't the 10. But I was part of it. I went along. Situazzjoni tek jien ukoll żgħir. Imma smani, imma ta' żgħir that's a good thing għax it's not, imma ma taħsibx li throughout f'ħajtek lajt biżejjed illi. Iva, imma le lajt ħafna anke bullying, imma xorta dik il. Inti għaddejt minn bullying ukoll? Inti kollha fit-toilet. Le jena bġid ħafna bullying u bullying. Kont bullied u kont bullied. Eżagġerat. Anka imma ftit jimmajdu. Le No, eżatt. Lejna nibqa' ngħid li l-bullying dejjem ngħidha it can break or it can make you. Ġifieri jew tajt naħanorihom ħapattija jew inkella tajt fakit titfakra rokna. And we're not all the same and trauma. No, we're not all and we face trauma in different ways. I was lucky enough illi probabilment minn dak li għaddejt u n-nis li tqajt magħhom enuni neleb dik it-trauma. It's not about luck. I don't agree li it's about luck. Jiena ngħid li jien l-affarijiet li ġraw li f'ħajti kelli 2 options u kulħadd għandu 2 options. Kulħadd għandu 2 options. Jew tgħid jien miskina x'ġrali. Le, jienek ngħid jimpalek. It's your choice. Imma xort, le 100%, però nemmen ukoll. Or in fault. Imma nemmen ukoll illi it is always your choice. Però there comes a point illi when you start taking the action to take the right path out of bullying and to use it in your favor, if you keep on meeting resistance that will break you, if you find the situation where you're resisting, you're fighting back, and the results you're getting are like, all right, Istja, this is the right path, and people are standing behind you, it's something can make and break you. There's always so much someone can take. So I was very strong, and I believe I am a very strong person, and I know I am. Però I am strong ukoll għax meta bdejt niġġieled lura u to assert myself through my art, through my writing, through my performance. I was lucky enough to meet people li qalu li, "Oj, Carlos, you're one of us. Carlos, you're good." Fimt kieku ma ġraġ dek, I would always have been the guy illi out of place. Li jettajt inti naħseb huwa kieku jkolli nagħti parir li n-nifsi żgħira. L-ewwel ħaġa li ngħid hija li surrounding yourself with the right people. Surrounding yourself with your tribe. Speċjalment tkun ġejja minn familja, I mean, U isma' jien let I was lucky I found my tribe. Anke you found your tribe, anke jien let inċaqlaq il-pajjiż l-iktar ħaġa li tinħoss
ċini? Yes, it's there. The absence of my The tribe. tribe is important. Imma mbagħad Hard. inti tittamel naqrek. Either you miss that, jew jiddispjaċik għax ma milx dik. Pero Which mbagħad one? nimmaġina li inti m'għaddhomx wis biex tibni t-tribe. Neħek naħseb jena. Imma ma tkunx is Jien tromi għandek 10 snin, 20 sena storja. Imma inti ħana kit-tribe Imma jena imma throw, le, waġek, imma throw me in a place anywhere. Anywhere, anywhere. Anka And today, yes, today I will build my Ma tribe. vera. Yes, anka jena. Ħajkonna nagħlqu, eh? Yes. Ħajkonna nagħlqu. Mela, nagħlqu l-ewwel parti. Isma, u jekk tidu Guys, dal-karti, jekk tidu proset, dal-karti. Stenna. Ma hu biex jara t-tindal. Qabel nagħlqu, jekk tidu dal-karti. U ledi mnalla ma talaċ. X'kienet? ċemper ġad biex u iġab għalik. Jekk tidu il-karti għal xi parti, imma l-mistoqsijiet ikunu ħafna iktar hot. Iktar hot. Ibatonna fuq Facebook, nikxfu l-karti. Yes. Ek jismu. Importanti li tixtru Imma tkun hot s-sofor biss. u s-suwet ukoll. U dak fl-istess pakket jiġu. Taħħajn tħana Vera tajb. Sorry, proset. Għandek raġun. Isimaw minn ġizwarda. Di influencer. Jtek dik il-podcast li jmiss, għaxin nistimu. Għandi klikka sħabi għan ixtri għandi klikka ta' sħabi. Nisħan selli għalina. Mela, selli Janis, għalina. Andreas, Mark, Matthew u Rodney. Bachelor's party ta' sibna, Barcellona, sorry, Madrid, is-sibt, kulħat ta' aħna din clubbing, sibna dan il-rooftop, restaurant bar, xbaz. Satletta ta' filodu, isna bħallum. Tparlaw. Nitkem fuq is-soċjetà, fuq il-poliet. Kemmi sabiħ. Għaddijo l-bazz u għaddijo l-kollox. Ma dak il-buzz. La ħadna bazz. Dak baz. Xiex, immorru sa' Deniros. Tiftakru Deniros, għana kon intifaw ġobar, ta' evangelisti kolla, Deniros, illum ma duċem sfortunatament. Fej kien da. Ta' kien buġibba Deniros. Isma l-evangelisti konna nistaħbaw, ta' jien strip clubs kont noħroġ biex ma jafniħat. Muxek. Ma ninsija. Bidem ġit li til-bez dawa. Muxek. Minem tajlim. Isma, di ħad Steph. ħafna. Għad gost? Immens, Buzz, anka ħna ħadna gost ħafna. Jek tajdu li namlu it-2 u 3 u Għana jdulkom namlu 2 u 3. Let's go. Għax this was very Ma good. neħi s-seri u ħalli l-Mahmuġin. Dik il-norta. Għabel ma titilqu Rigali! Mux bżed il-donuts. Il-rigali fuq l-istess tem. Għandi bżon kalzetti ġodda. Pedoni grisi. Thank you. Minant il-ħbib tagħna ta' Online intimate. Infakrukom fil-code, take two. Nistana, ġo? 10% discount, Ma konna take two. nitkellmu fuq jekk niprovawx affarijiet ġodda. Xinu da? Dan għalub. Messaġ oil. Tajjeb. Carlos, għandek x'tagħmel illum? Ara kemmu ħelu. Da kondom. Augustus. Piccolo kondom. Unbata wara meta tlestu bil-lubs. Poġġi. Meta tlestu bil-lubs u affarijiet. Smada, għal-mara. Mela. Dak qed jitħak bik għax tqatta. Unbat tistaw tmojdu kafe fuq għana, minant nikxfu l-karti. Thank you. Official mugs. Thank you. U għonek, għara, irġumkom il-loba fejn kullħat jitlef id-dinjeta. Mela, grazzi Customized Nation. Vera għala zabbu. Najdlek, bro. Għara kif qed iħares, tiegħek ħares differenti. Fimt jek tixtri xi Christmas. Tiegħek qabel jibda u tiegħix il-lesta. Jek tixtri xi Christmas gift tal-kunjata. Eżatt, tal-kunjata. Intimate. Tiegħi għad Abigail Tinsewx il-code. Tinsewx il-code take 2 biex tkolkom 10% discount. Guys, Proset. we loved it. Ciao guys, well done. Thank you. See you next Bravi. week. Illa kem ħad gost. Vera għad-pjaċir. Awesome. Take 2 jishtiq jirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customized Nation, Country Terrace, Ultimate, Lourdes Optician, Fior di Vita, OK Home, Donut King, Cheap Trolley, CMYK.